wo prepetepe kwadwo obetwani fada nyono anopansani anwumira nsaso enie ye asujafo ani abwafo eno ana toda bi nsuo gugu seya omo adegi omo ani na ye ka kire obi bia se ka kire obi na obi so enka kire obi se enne dwumadie we no ano oden ye wokumasi kropom ya na asemu asie no enya asem ketwa na asemu ye tin na nwumira yi se abrantie bi num nu bone na sa abrantie no o keka ne maame na ne papa so eye droba ni a o twika akese kokwa so sa bre papa no ya ye operation akoda no so obeku ne papa enya asem ketwa asem we de ba pompro ho kena ye bedom asuko yie na tatamwa ko no ba ye no na omoso omo per rehabilitation bi na kom de abrantie no akọ ye busasa akosi sen efiri se obi awudi aba ne trim saa no sempanifo anhwe na yampa baby amfa na nto sa dabamprochi na yamfa hwe na adwene mu a yanhwe ye ade beche no ye ntia asem de we wo krofo mpotem ho abrantie no hwa yesi afine no bone no osuanom enya asem keto akora ye yotetantu ade abafo ye babo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom dwumadi obeto omno asam wanka sa ena wo hene yire maame ye boa akua asuama bronya boya abrewati awagye na adwa na ene the nation sank of Lumba watiane na chi kakra enuti ene untumi entenenka na producers ye no omo edi dwuma ewo Asem Mpe Nipa dwumadie so no na kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so entwemani na so ha ena yebegina sa ena kokosachi Fletcher ono so ka producers ne ho a omo kajagum ne nya bi ebetu ne sere ene abasa na yesuamu ade anwumre bia na ukọ MC ahọ a mrantie we no omo ba dwuma park safo kantanka sempremu bema ena azuka school fees omunyina na yaw omunyina ka ho ena eso Kevin oyata omunyina ka ho ena eso omadawroma ena social media handles no yetimi ekoso eno tie ka twa se ko Facebook no YouTube ene de keka ho no subscribe share afoforo ntie bi na wo hwe bi emfa free ho sa ena wo ko Sompa TV studio also a ko ba jasi simprimu wo bo adwuma woni David ka kire wo bi wo nyina wo sa danim wo ka ho ena eso anwumre koforo bo fompa bema asuketu am yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo me nam tiadwam me dia Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so wakoduma samo hwiwa fidiem matro mo bidie ko pe bibidi Asem Mpe Nipa yaba no so no yaba ne vim ayeko ekọ yanim nko a omra samo bibia bokode Oforisuo be manyankopa adumode ache se na uku meboa na so me krada na me de me yefo ato me pon na me didi nti na de meka bia yinhyasem nko a emum wogie na me krada ya me de me yefo ato yi me de mano ba so ye no me nti obi an comporto no Oforisuo madika kase no me kansa asem we se ise de so am ha de upe bebe oye hot cake pa de a eso me manfonya bebi ntia edru me se ye no Oforisuo metasura se ya na ohwe yenua mammerwa fo nam fom yese bi aka ho ashoto but kwano traffic no me gusu America me se ebeya company fofa no manwa kwan na street light no mo ye kwano munye yebi na anmrenya anko munye kwano na jata meshi wo kwan so okay abrot ya bibia bokode onyankopɔ adaromofo so be ma me ho odin setre kronkron na megidi yese ye base ne ye ho ye dia ne ye tiefo ne ahwefo nso no obia ho ye ntia no ane se wo kan ye ho wo Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube nso ye twa live ho na dwumedie no wanya wo chefa de free mo edom na ni da kwan se afutu sem no de beba se be obenya bi de atete wa brabo ntene ye jabre ne nyina de ama wo so okay ye ko akɔanimu a ewiase abrabo na ye bo no ye ka se yaw ana pina ekanipa abrabo se e be ka se o asem we de ya pa o de atumi de ya pa o enu ye pain ekanipa abrabo enu ti ekokoba no se sa asem bi to ene be ma yaw aba wa brabo mu a wodofo fa ne saa na ekanipa ya setna ho emfa ho se wo maame o papa be firi mu wabusuani bia wo ye odefo pa be firi mu
orofo eno a campaign ho eya eno ti kwasi broni beka cho say death is inevitable den na you cannot swerve it obi abeko eno ti se kokoba na se wuti wuo bi say your mami wo say your papa wo say your dofu bi wo say your kunu bi wo wo yiri bi wo odofo yesusuma ne nye wo ya say ukoto say obi edan ahye dwrebe a odofo di ya onu bi ma no ebra wode efri esi dan no sika awura mu eye pa say ukoto say obi ni sika afri ne nsa ni dwetre afri ne nsa ama na afri mpani tebiam abankoda tebiam ama busuam yetiatia no abusua pese wasoma no a se yakase sika ne be ma ni sika nyina afri ne nsa eye yaw duru ba bia ya munsu bi masafo yi orafo ni nyina nkamfo ano yaw bia nipa befam bia no yesuamu ade se wansuamu ade pa ade a na ne wiase abrabọ na wo bono na wo bon sei se bibi ensi kwade a ade bia bebe wa brabọ mu ebeye yaw bia no enne me ka kire wo se suamu ade se de ebeye dan kwa ma bi no se wunya saa kwanya ne bie no a wontoto na se na wanto antwene eno ti ma me papai de bia to wo no ebia to obi panyewu eno ti ena duru ba bia ka se enfatu hunti no ama prison ne wure anho efrise de odi kan ewo prison ho no awo 100 years no de ono so etwa ne nkwa na nyina wo ho no yemfa nsani ani ye wo 100 years no nyame boa no tenkwam obeba na de otwa ne nkwa na nyina no de obewu ho ne asie ni ho ertina me ka kire wo dede bia na anwumre se yaw no de beba na yaw no ba so na Nyankopon ma ye ho akwanya biemu a yensuamu ade ne anye biem yaw no ba awade nim ema awade no guye yemusa se Nyankopon ma na kwanya foforo kwanya bema papa no okonya oba papa wo sa na wade na ojaye na kire no de ma wade no guye ma ya ba ya broken heart ba ye no osuamu ade ana anoti ade ne efre ne ya pain no ekanipa brabo ho na anwumre fatu trim sa dodo no ani age o maja pade afiri wo musem akronfo age o mukase kura afiri wo musem eye yawo na yemusa ye se ekwan o mofo so gye ye no woto foforo wasuamu ade eno na me pese nipa hye no so na anwumre yaw no de beba na so yaw na kiri no sa kwanya foforo san ba wodofo ya ye nhye ho so na yehwe ho yie efrise se ye kan yaw pain pade a entwam da biara da ebetwam age so odon sa gubo ekanipa brabo ho eno timi nwia ba me nwia ba ma me mama me papa adie bia dane akwansidie aye yaw ewo wabrabom no orofo yensuamu ade na se kina biem kropodua twedian pohye wani bonyam a wansan ankwanko repeat biem eno ebeboa ma brabo wosuamu ade kama pa eye me modofo pa se yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samwa pain yaw Oforisuo be ma yamfa ncha kese ma yahwefo ne yatifo omogeye na yenchi obibia se samri du samri anu bia preno akwakuti Asem Mpe Nipa ne afutu enfa ncha kese ma adu ki adu das papa na menchia na krapso hene na bibia wo bia na menchia ma me sara kuba bibia so Sompa ma bibia wo bibia ne kan so ma munya yenchi kese pa Oforisuo nipa brabo bia aya kana futu sam de boa bia utie futu sem bia woti na utie so anu asem na yo na emwa o abrabo Oforisuo ri aka asem bi so bia ni wa pa futu sem na deti ba especially yeni ayi ni kapre so wan san fa futu sem anto abrabo ho a so na ma no akoto am futu sem no se wan fa kan wa abrabo ho ebra oti wi ase ase be kapre ba ni ubotom
utwa wa opa ho hu asene se wan san fa futu anka wa brabɔ ho obekwa kɔtɔ amenem Oforisuo nipa brabɔ te se ensafufu etwa ba ensan edika ba no edete se sikyire ya wo to nga obedi desa kora bia nim se ne papa ne maame anana busua wo sika kora bia mind ne no ti woni akora namwa na o demande no makese bo behu bia no point enti eno no ye nsafuo ene efe ne tunkum enti wo ba wiase a wo te se tunkum wo bedi desa ko du baabi untwa ladbe untwa waterbe o sori ade o pa ne se de oni man se wadwan ne saa ne de o hye akire ne de o kware to bro nyantade ne de ye nyina obi a o tie bia sa no man o fa bim pate kodu me bia na sansa ye frɛ ne tunkum no asan be ye den ne timi ye den na sa ko ye den a ye de ye appetition Oforisuo nipa bra bosa na tie enti se wo hwɛ ahwede ayewe ka baabi etimi ededede tume bia wo rekona foka na fra kona ne nsuo nyame ampata kra opurugu ewiase meka mana kosi se wontimi nya dan kosi awiye da Oforisuo ewiase na nam no wo se ewiase so bato ko wiase mpa se wo transe pa tenke no ma bia ewiase swa ni mu amane no edoso Oforisuo de ne yehu ensusu pa se Yahudi ebeye den na nipa da sane agya Yahudi afri na brabom but ubetima agya nso ya futu sem ya entimi nkoba se Oforisuo ba pa wo dono wo yiri bia wo dono ukru bia wo dono wo busuani bi odidi ma obi di Oforisuo na de ekɔkye ya yisitim uko ba sa wo hwe wachi se ya na ubu kompon ko wachi se ya na mekura meye den ewom se Bible say mfa yen wontu nipa so but na bibia so ne wa free so ba besi form se sika gu form na be sesa wo ye da utwu tani pa so na ye de befa manager ato sama na jato enu ti sa nipa no free mu a Oforisuo be de pa no agya Yahudi nanso wo ka wano so anya yie enti ne yetufo because won so dachi won so yo bi mentor won so obi ani da so enti sa na wiase abrabɔ ne tie edume bi ampa ba ma bi a wo do no pa se wi wa koma ma no wotimi jawsi nkonkon so ama ye den Oforisuo ne ukɔ sebe bebi a ye de ayarefo to a ana ukɔ sebe ayaresabe a nipa bebire da ho no de kɔtwe ne yare ne ba Yahudie ɛna ho de da ho enne yade a adɔso nipa bra bom nyina fa ye Yahudie minimi kru ne bobra enne wajamasi baabi wakɔfa oba foforo Oforisuo be ye de na saade ewi akam ma fa oba ma hwɛ no me de oba kɔto adwuma minim so oba no o future me mpɛsɛ me share ne life ti me de na kɔto baabi a sɛsɛ de me lift the money drew baabi o drew baabi wie ye Oforisuo afede wakɔtena mango no soro eteta mango bunu ɛbɔ me ɛbɛ de na sa ye afuru adwum nanso ne nyina ne nkamfo no ye ka kyerɛ sɛ wayɛ nsafufuo wayɛ tunkum ba edwuma bi a ɛbɛyɛ odin wono ma ɛbɛyɛ odin enunti fashe wadwim se Yahudie ni ho na susuma Yahudie no ntraw so na mmoro so wan hwe ya obeto kotia san oyam ewo wankase wabrabom enunti afutuo yi etuma obi bia se obi anka na kuma nto Yahudie bia babia no fato nchen na kuko wanim na Nyankopon one hyebrese safo edase okay enunti yaw no eka enipa setena eni nipa abrabo ho enunti no se eduru baby na yaw no ba eden ya suamu ade nefa ebo bra abrewatia Oforisuo be mama menchia ye tiefo ne yahwefo nyina na ye na wono mo ase Oforisuo be ma se ewiase wo no eya wo he no eni ho a enka abrabon so eni ho eya na mpempin no eya oba na ede amanehunu anso ataye kire ya ebeka ne se suffering na eno ne bawi a na ehwo no so etimi aboa ama yesue bibi ede afri yankasa ya brabo ya ye boye mfonso ya ye yenimo na yetimi enya ya kwan tote ewo enkaye ya edi yenim nimo enipa bebre na ye to da bia otena se na wahu se
sɛdeɛ enema si kɔ no ɛyɛ utimi hye wɔn mo so ana wankasa wɔn kra yɛ te wɔn mu nankasa no eni asomdue eni anigye nti no etimi fa wɔn nipadua ne nyina ho asemasi ana sɛ bia wɔ bɛnten a wutimi sampa enema nhye da nkɔ yie because the ekɔ ne widie mu no ɛyɛ wo ya wo fɛ mu ɛwɔ abrabɔ mu no ano ɔden sene no wɔyɛ ne ho baabi a ɛyɛ ana enye ye obi wɔ krampo no obi bɛkasa na so no kasa ne nyina akyi no wɔno nko akɔ ne kɛtɛ na so a na afɛ krampo na ɛfoforo ne kɛseɛ ɛna yɛ ka kyerɛ wɔ dasani bia ya wo tie yɛ sɛ abrabɔ bɛyɛ abrabɔ a ɛyaw ɛyɛ part ana sɛ wɔyaw ɛka ho bi ɛyɛ chichi sɔsɔ wonya no sɔsɔ da bia na bibia no se adeɛ bi si wɔ yabrabɔ mu yaw bitimi ba bɛsoɛ so ɛwɔ abrabɔ ni mu wo bɛtwe afa ɔbɔ saa na bia wɔtimi afiri mu wo firi mu no wonya experience anase suahunu bi ɛde afiri mu ɛno nti na yɛ nananom me bɛto me nana adwa donko sei wo bɛtuufo wo bɛkyerɛ wɔ abrabɔ mu nyansasua efi sɛ wafa mu bi ansa na wonya sɛ suahunu no eti ya na ɛboa Emma blabo na say yankasa na wonto aso no ye nkyekire no kura na timi gina ye efi sa obeto onana anasa wo maami a wonya bi ka kire wo wonso maba wonya bi ene wonchikafo no wonya bi di akyerekire wo no eti ye ka kire wo bi enne e bia yaw bia ba bedware oso wa ya de bia ma enipa no enke ye mframapa na wuhugu nani so na so enne wo de wisa anasa mekosam ena ehugu wodie mu yesu ka wotru obi kohwe nkwa a enko wontru nkohwe wuo ya fa blabom baabia wa boa nipa bi wa blabom amwa konya gira bia papa bi nai papa bi agina so enso wode bone ena etua woka ya ka cho se kwa koma to yam na wose saade ni sie ena asie wunya nyansasua bi di afiri mu ehwo na abehwe ni peye next time bi no ehihye bi na bia wo no obi kwa enkrata sembebe mu a wo di abamu yese woni amahwe gu a ena hu ne hyehye enti ye nkama ne nkwa akire pii ye ka mo wate asese ya wo hwe no e ka blabo ho e di amane hunu ba amane hunu achi nso no senso huru a e ya na edwo no condition is permanent enti afa ho ne de wudam mu sesi ano e mennu mu nka mfa wo so na areho hwe no ya na kum sunsumo enkum sunsumo e wa bla wankasa no wote ase e ye dane ada e brebeba amane ma sesa ama ya no ye die bia na sesere bi e ba be sha nan e de amafo so be ma me fancy asenum ne afi afrefo de kakra. Okay, enuti yaw bia no heden a ebedwo ehuru ya eden a ebedwo ekokoba no sa ya no ntimi tran so sa o nyame dum so ubitumi asebi 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 hello. Hello? Baby, I'm free with you. Osei Aboagye. Yeah, Oforisuo. We are partying in our middle of plastic income proof. Okay. Emma Yankupon Tramo. And then a good one. Danny Daniel Yankupon Namosua for the Mayan. What's that deal? And I've got boy Mupa senior Casa. Odi die obi dia ye wachi a Oforisuo anwe kwa obeka wanu aduru so enso no ebeda mase se de dani danya mukoso na momo yefutuo no so beti like maya retitire pa maya retitire emenu se ye wo mlepa oye ni mtima ye ho boni obi antie ne babo ma me cheme ma me Osei Aboagye ntosi ma oni nyame nyadwuma no okay hello Oh. Kwajo space. Asem Mpe Nipa. Yentio. Amanya jo demo. Papa gos wane piao. Na yere mpacho kusiara ye. Edebia ye desronko. Mizo no. Edemo na me daasi. Edemo mi twaja edemo jai. Mi dia me ye. Ana papa be ye
That's all you want to be trying to guy. Because I remember company to board any man came. What a good man came. And I also on another. You know. Father, you know, woman is human. You. You must say, oh, Ye. you could be a fan, you could be, who could go my say, but you will see me that cheddar dada. Will be your one fan chair, only nature. But I do who I do with your copy as here, who can be a funny cake. Baby, a tintum, baby, a brown. Would you want to baby, you know, baby a day. Mesa tama e ko so no ha me ko gina ba bi o ko so ho jima bo ho so nam no ba bi e o twen ba bi ya doa ba bi mpo bi di ba bi ne ba bi e kotin wu den dia ni de nyankopon ye that's we bre Okay, could you speak no? Hello. Baby afre udin. Me pacho me free Ashaima Atadeka. Ashama. Yeah, Atadeka. Okay, yentio. Yeah. Me pacho mo program no mo yende Aboapa. Me pacho ma me no kasa no. Oye bad time papa. Cause asem etwa hono mempre but bunya one ahombrasia utimi di ho kodi wawari mu ebi atome nti nyame hira mu ne manyu papa amoye Hello. Oforisuo be me. Ye. That's one that I pass when you come akisimi se should be quiet. No okay. Mamentia obapa Vivian or se should be quiet zongo or shemo papa. Oforisuo se be pray for say jasaye ema brebo any boy ma for mo ho adwena anka sente kyerema edioma woda. Oforisuo bi kyerem say nipa bone 40 years di eni eduabo so mpamu da. Oni pebua na adwene ma se Oforisuo kwa asore akisimi kwa asore ntimedi ade ya kwakoye no. Intine dia bon ho na nipa kunu so mmamu da enya da na se wo dia di ye wunia na se wo se wo no de ye wa enya wo da memfa nkoye no na wo de koye no wadi da ho de koye no na wo so de kopeni pa se monko pa na chewa wuwo wa mara wadaka e na wo pesi wo no Oforisuo mo asem we manfo na futu e mo mfa na tan akisimi ni makra. Okay, hello. Hello, Oforisuo Majo su buru mame. I'm Pacho, what to say? Come up, pa. Pacho, the media, the mayor of Lumbas. Who was he? And the crap also be one no more. And let me say, yes, will be your bonnia factor. Yanko cry you who know your bonnia or any bonnet for the chair. But of course, we get to me out from why I was dear Manayo, yeah. Intino aya sanko foro mu hu ne se yense akoma oye obi amana aye ne ya na akoma da ne yem eye den e be ye ne ya Nyankopon ne munye adwum. Okay, hello. Hello. Baby afre udin. Pacho mala mana Yentio. Minda mase ni dua pa muti kwa kana mangi di man ni ya siapa nanya mara. Minda mase bibri. So pano so funi pano na uko kana chewa. Ya manen no am no so abese. Na ni pano muti bia ni ho. Now the child pano ko baako menua. Na ati na wo ba be kaja gu. Security dipa na meka kire. Me sai da mase. Ma de dunya nkasa makuma. Yesa makuma ya e di nipa pinkin e na be ko tayi. Enti se obi fumuwa kono baako ni nsa na ye bibi na kuma dikra
Na baako anam di ni di esu. Alhamdulillah. Kawan kokora ke. Okay, hello, last caller. Hello? 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 Yan sheni for last one. Hello? Hello? Okay, hello? Hello. Baby, I'm free with the last caller. Hello. What do you mean, can baby, I'm free? Never say your friend me amonu. Freedom me aba. I'm only going for you. If I saw media mabwa ye pa menya a photo pipe nyame so onsia mo why. Yo. Okay, yan sheni fa ba ko pe. Yan fa ba ko pe. Ye be content if you say and then ensem ye nu chechreche egu aproso no ano nam papa. Hello. Hello. Baby afre udin. I friend Mr. Oti, me free and to answer Kumasi. What's your friend say? The friend Mr. Mr. Oti. Okay, yentio. And me free to answer. Yentio. Program ye dey many dey pass easy. We ask na bibia so who be I was here ejo. I think teacher Claudia I to say from my fa. Na ati inwula de me. No didn't tell you. And some man fan a year back with that to a boko. And you idea you be a swabra boma. You want to watch here. And a cry a better time the opposite way in the watching and went to watch here. Now the ya. I swear you cry say bufos the drew baby am none at doors with the brina. You want to watch here from co. Na mlani swade a the problem ne ba na wo pese umia ne yapoto a and the bia unyanto wase man na bibia ya kama yakopon so mamu anyansa ne ndie amotimi control ni pe bi ofun a je so unyanto wa le bibia ga no akofa no akonya ohaw na ono na ofan wo no onne ne tuma di dan e biasete medamase na me shira me chira me yire Anastasia again, we are in a time for. Okay. Had a do friend enyina ebesi ye mame wanya trase and ye quarantine term so pa asabri no sa na ye bre no be hye free say ya na dodo no a na etwen yen ye yo 10 ebra so bafo ye babebo ye ntabamu ye nam soro ye sai enam fom wei ene so pa Asem Mpe Nipa no asisema po mente me ho ase eno na de bedan so pa Asem Mpe Nipa ni apede pomasi bre na ye diamawo ni nyina nkamfu ano ye hwese ye nyina ano ye benum asumdua bu ano ewo ye fiefiem ye nwumam ene ye busuam na asanteman atumi ataidin ma me mo akwa ba yeah obatampa impom to say me pa cho nya me adum me hoye ma me firi hin na ba ye me pa cho me fi pankro no me ba chan kuma se pankro no me ba chan udin de say me pa cho me de mami esi ne say me square me kan infantile no anya wa pa chan esi na nya bam no de infante ma me wakosam ne say ya wo say ye nkomwa me pa cho makosam ne say me papa no a customs officer Penipa no free mu ejan Japan custom officer and your friend say Mr. Kwe nti pa cho jan Japan nti Japan no de man obia bi no man abrosen kese ba ko ewo Accra so ni de yemfa man high Accra fa he me pa cho Kaneshi side ho St. Teresa's school ne chiwa okay me pa chan nti sabro send ono no oye ne say sabro send de yemfa man high on person ma no ye ni skantinu yefa sabro send man high na se be ya yanu de ye nche mfendidi na menua kuma ba ko akwaji fie na boso oni okunu omo akwaji fie na boso onua kuma ye friend say me pa cho de baba me pa chan e de be baba no ko a me pa chan oye di adwuma
Me pa cho ye adwuma o bank. Oni okunu. Omienu nyina adwuma o bank. Me pa chan. Wo de yi ni kunu frim. Wo nua na ne wansem. Me pa cho ye. What you say? Wo ye bank ben wo ye ho adwuma. Cho bank na minim ne de we firi ho. Na sisi e de owo ho ne de minim bank wo wom sisi. Na sisi an ye pe onua baba ehfa na wo. Me pa cho metimi de mo akofie. Ti wo won kan ya na akumase ya. Me pa cho ti fie ho wo o ti dan ni mu won kran ho. O ti hobi. Me pa chan. E na so ten. Me pa cho me mu kumase ha. Na o papa ansa na okọ na crèche no oyen samase wol ni bi. Me pa chan. Na sabro sa na kan no so fama ha no bia anyi di su bi. Me pa cho time na oyere no na me wo ho. Me ne me ba boy ba ko na ye wo ni nchen a na na yere a ye wo ni nchen a na ye hwe no. Nti time na okoda kwalobu no mu wansamba. Nti ye ni wie sie no de mete yan se me nyokuma ne ni okuna akotena hwere ho. Na me ko bi sense na baba ade nsa da ye ye nde ye mfa dan no hai na abetimi ye na so ozinya abutar na oti dan no. Da mete yan se asie de nso asan de asie de na ama hai. Na mi sense na baba na za ama hai ni sika inya we also mi di ye maintenance o dan no. 16 years munie omma miska ni bi ena minyim di ade a mi bisa na ni buefu mi bisa na ni buefu up to now mi san kan ska ni Anuafo no mo yesen me pa cho ye 5 na baba ka ho 5 me pa chan na miensan ka ho ma mo ye 9 mo so wai me pa cho mo abrochiri amu de na je so ma mo mfa ho me pa chan na ubusa unua no a usim pempi ubusa na ne buafu me ba chan and then 3 days cry me friends baba shana anka dem ye nipa bonifu also my mesma ha masumje na me so nti baba he say onko pem tambe ansa me sa keske ni bi also wozin ma from wadwum no kasen tina wan frame bi papa baako me ba chan different mothers me ba chan na che se dara so kura ye mo papa dia me ba chan kwa bi so no ka mumienu kwa na ka mo fie no me ba chan eno o se o mawo o so mami o de renti dan no so dan ka de on ka tinim wa ka onyi no kuna ka ti se no kuna control fie o no ya bro se to aso sei me pa che o to su sane ke no kwa bi so no ka mumienu kura dia mpo a ko bia fan flat nyesa me ba chan unwa no mo abrochen se no mo ka omo first na me wo na ma me fra wa na ma me esi kofie ho e kwa nso so a e kwato no kunu kura ichie ne pe also ni yiri ni ho na o de misafo ni kunu no so ye friend say no kunu de ni din no aya no o change ni din do the somewhere we said baba me ba chan producers the what did the picture by me ba chan okay etu ko ofie wana ne buafu me ba chan abusuafo kaso oso o mawo oso mam che se mpapa nua na ozi aze no kura mpo no ono so kura o mfin na emimpo me ye jamma mpo no nkasa mo no na che se kwai bi so no ka papa wo no ko a ko mamu o na o maame we me ba che maame nso efiri oh enipa ye bofo baba na zinanka minyini ho adwembo no kura ntina ma tena asia hwena up to 16 years de bia obaka de ebia fizi mfe yi ma me stepeni mpo ma hwenda ma che se onye na adwende oba mamiska ni bi kura efie no krata no ho adi na da so efie no me papa din no oda fie no so sesi ame no ka say wol no uobi me pa chan yun me wobi na okay me sure the producers aye ho adwuma usi fie no wo fa hen won kran me pa cho e was St. Teresa school ni nchen ho a abrosai me pa chan ya painting the color bay brown subway obi St. Teresa sonya customs officer subway we ye dey na wo TV no so wol na me pa chan wol ni bi na da TV no so no me pa chan na che se papa no se anuafo mfa ni di ye fa ma me bi square no ena baba sudin de den odin cancer odin cruzina me pese ka mo hwe ni fu ne ni ma me ni fu nem na me pa me de pe no na baba de okon kan om dozo baba om dozo etia na producer hwe baba ni din se ni kru ni odi aso ni mo ni kru ni din na se sa ne ye no dia ne se Ghana ha no ka ware akwa efo pa ade ye no ne papa dia no wo te so mfa so se de ma mi kan ye no kore dia
Yanhwe you know and cancer no any baba no din no full name because of Phyllis Mrs. Phyllis and cancer. Mrs. Phillips and cancer. I is our friend Baba. And Baba and Doba you who didn't crow. Just so coffee was so mount. Just say on your night dream put so sham de baby. My me say be Mambrika cray, Mblana, won't have a kiss can be. Mpwa, Nkonya, and some 2 months or 16 years. No on your night dream put over membi. Asem Asem kese papa se wo hwe wo no a na uduru line 15 no so a Asem we kan se wo se me difie mu we ema me fie ewo dok de ho eden dokuna na anana da kuma no man print ni ye kan shi side ho dokuna ni abotia no no wa kra oni o de man ne ba fofo ni fi no St. Teresa's eno 15B 15A no 15B no was say or the freeway and house number no 9 St. Teresa Street dodo no afre ho Shaba word of God wa eno hotel na lodge so lodge no say or the manema enti edinu ne didi so no Clement and cancer and Mrs. Phyllis and cancer and tema gati one so abruchire ba no kromu na omukrunzin na was atoto okay and wo de na ye ho ano Mavis Bonzi okay and unti no kwase tetifiri mu kura no a sesia no Phyllis and cancer versus Bonzi me ba chan what am I say sesia mo na mo papa no me kan no sa e dey say no kura no ni frɛ German no and was na any omo ka de na e be dey sana wol no kan 15B ho 15B of so be your friend is saying woman e kire wo kakra no wo no mo sa de hye mo se ni nua bi e wo ho ne de omo 15%. Omo fan rent na omo man 15% na Mama Victoria bin so ono so omo man 15%. Enti total amount on benya wo fie ni rent mo no bet 30% ya free mo. The rest of the 70% no it will go to these people now mention wo mu edin no Clement Ahensa Bonzi Kwe no ne Mrs. Phyllis and cancer ne wakwakwagye fie na boso no ena Mrs. Temagati ena Mrs. Gertrude Ham Japan ena Mavis Bonzi ya ono so te ase no mun one Solomon owia Bonzi bi enso ka ho nte no wo hwa omo ye 6 okay na ma me na je se sa ni pensia no omo esai no omo ye papa na nkasa asirimu ma me pa cho ba ku ye me ba mi ankasa me ye funu ba ono time na school time na mi kan yin dam ban nti mi kan nyem no na papa ta be ma ne say ono as a customs officer lawyer or sign lawyer pa na wontu wan hwema ne banko skunti ni beyin musuafo jina so pa na be ma za ahmuti dwan kokko du ko wi wo nti me wo ya na minya 6 months 7 months no no ba fam katina elibo no ye customs of or to no ba fam kwa ne nchenti na mama customs yi ba bi no hwe mia antakra ni yi kakra no oba je oba fam nya akra ni na katina ne nchen wa akra sakra ni yi no za akra no to school ntina ono anizi no de ato abufan no so na chese kwai bi so no asem ba ye nam no so na ba ye ntino o cha japade ya wamene nana ne bi se woni di ho Phyllis mo fa ne pro nyine no TV no so metesi ya so ya wodi nsem fo a ensem frase unwa nim pop a waje japade afri nsem na nya kuma ma me kuma so ha dai me ba cha wa bra ko nchi a on ha dai na woni ukunu agedan aboso e de be kwa na nipa ya bufu sei wo wiase e bae
Mom yɛhwɛ ne fa ne fo nyine nto so na nkranfo no nyina hu no sɛ abrosa no otim no enye ne dia enye ne sika no de si ye ekoba ne sa woni na mo se me da ni o me fie ni o na wodi tu ne ho Ofoso be ma papa ya yeka na asem obo bra pa ne ma ya bo mu din nyina no wache obi afie ma akoma ya we kura wanya bi ewo wo mu kuro mu wa pam. Into this particular house na ye can also move from a rent. Omu nyina no eye common tenant. Enti sa fie na ni nua na kwakwaje aboso ne de eye for rent se ma omu nto japade no. Nye so obi nso so obi kwatena ma na ne chafa na bia but also move from a rent not 30%. That is 15% or dem ni nua no no. Enko anytime you budget rent sika bia enko ho na omu maka no so nche sa 70% no. Okay. Enti ma me sesi ame no ka say o papa ma wo fie. Me ba che o me mbi wa pam. Ni kro me busia. Fie ni mo odi kan sini first wo nu kro mu no no de ma me. Okay. Enti o mo maka nyina wo fie ni bi. Baba wo bi wo Cape, ahinse wo bi wo Takrade. Tema wo bi wo Accra. Botiano. Obia wo bi. Ena wo ankasa so ho asen asisi bi. Enti we no de wasem mfan hai na muni di ho enti se eba se Felix kwaji we boso na anya mienu me pa chan oh eya asemu yenhwe na ye producers ne ni di nkomo kakra ye nkomra na mfan fodo ne ntoso na afie ni ne voice no aye montie na nyoma nkonkai efri se ekokoba ne saade a na ne na entwa yie efri se o papa wani mu abro Debbie. Ya kwantu semina ye fa koda express group efri se sa kwantu semba kwatoti no obi news Canada express group odofo Canada US UK Australia he fan wado kwa wontumi emfa anko express group ene tumi esanse nkyerene no usika woni wapepa ho anya yi a na ode wade ama express group se ukosua de se ukoye adwuma obabua sa akwa no so eno ntini ye ka kire wo se ya kwantu sem no wani ayontonto a wo ba Asem Mpe Nipa na ya kire wo se express group fo no wo mu nie ana se one obetumi aboa ukwa bi so no na ya kire na wakwantu sem no ifisenya country bia and express group obetumi de wako wodofo tie ne ye ebe kakra ba ne aju sika enam connection for so a ye nhyeda emfi frise moma ye kasa gu moma ye kasa bre express group se wo chenada obetumi afra no Kumasi Accra Tema East Legon Takwadi sunyane tamale bibiani obehu express group ewo ho wakwantu sem ye mfa enko dan no 0249 000448 0249 000448 express group ena wo frɛ wo no wodofo yenko 21st clinic the sciatica expert na yenko ne kotu sciatica yade na se if is sciatica no 21st clinic by na sciatica no wo tu asiama dodo no a apaja every one paso if you say yade no ntim yade ye papa so sisi ya fa osire mo na kokom akosi wo na ase ntim yade wodofo wanhwe ye okoto abuoi o sore so abuoi wodofo yenko ne kotu yade na se na sciatica ye kan no uko 21st clinic bibidro son wo tutu yade yase na yade bibre bia de tru ya no kosu na ase no 21st clinic so obesa no de amawo 21st babies no so no na wo pa wo no uko ha obetumi ama obi laboratory ne scanning fidia hodo pi na wo didi won dwuma wodofo abasobode pa de echochwe hunyi efrise ne nyuma panti no kwase bro ni krom akogya abasobode wodofo yenkwai ni kwase ho yade wo 21st clinic Kumasi Ahwa overseas woni Alpha Radio no na ben hon oboase Council Quarters Court Junction Domi Market ewon kran sunyane kranza tachima 21st clinic kosinye minie 0540311311 0540311311 ye koko ni betumi atuase o koko no tumi meye yare krankro entran so osimi koko die no na dimbe ko wum dabi entumi fa nko wum sa koko ye ya de bonne papa ne du ba afifi wani ase du ba adwade ahonam eyo hene du ba opan wum kun wa sum do se numu a obi wo kura utumi se dua na odi nu na sum dabi memwo gya ne ye enanwumre ya na eye enu papa bia 3 ba center wodi abadwa so 3 co capsules coco master na chese coco through so bia won master pad
dia na ene koko ne master ene 3A cool capsules ena make for nam dia ma or for yenko kolina keba dani heba misty heba apidank ubenya biato 0546107107 0546107107 mizo ni nyina no eye courteous marketing agency ene 5G mizano omo ene crafty broni krom ba se ebeboa Ghana de hye pa if it's a mizo drink no 5G mizano ahodi ewumu no ebeboa okọ 21st Knekia manager Daniel wo ho ehwa overseas ubenya dodo no ato because supermarket abawa anomanji post office Mama Esther wo Atcom Royal Ventures Baptist University ebua ko mizu 5G miza ebenya ato na Sachi Enterprise wa Safwa Binchi on VIP car park no ene din hwe animu 0246270221 0246270221 na kwa chi company limited wa poye mantam yakọ sana KFK Ju Enterprise woni room hotel no ene din hwe animu so am heya opamangwa abro sana se mizo 5G miza ibenya bi ato yakọ computer so dwedie emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienyi pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na baako ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya precare powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Umase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Precare powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe san kratoe mu agi atum abode ade sinema no wututu no oba mi ntini kura so wa wututu ayo senior me de ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef danke ba product we ye dank extra we wonu ma wa hututu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso e mi sisi o ene o so no problem there senior o so ye dank okay so wonu dank okay okay sisi ya we ni na ebeja sa we de nya mi shira mo ndro ba ke friend dank ba tonic muni ma biwo mi npa na se na mtimi ni na na mtimi danso mi ni ebi no no o chale me taibo pa sa no mi sia dank fight okay na so sure koko ya bi betana me so ma me je me ho enje mijamene amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntanase na nso mihia dank fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho sine efifi ti asate tell boy ya enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara oni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu Freyen, it was 0244-017-556 and now 0266-593330. FDA adjevye nkratwe atu. Okay, yakwa yanim neno yakonu kukri. Ti sabre no wo la kasa. Ye sister wo kasa odwumadi wi so no. Wo hwe ne papa bra wo boy ya. Enya asem ketwa. Ya hwe sen komotwetwe a wone Philips no
ye no ye nkoni nkutie efiri se utie wodia na watie nkwande enti Latin beka cho se audio atempatrem utie ha ne tie ha ansa na watumi ajaje ye hwe na ye mo ababawa no your voice no okay Kunta mami si opedo ya sameno asem hu madam it is a day simple mo papa njam je pande no se munia mu de munia rebre ohie sika no ohie no obaka chema muntu mi sampa mana so de men ase onam we anye na them azi ono kuhu in the will there's so many clauses attached to you should rent and share. That's so many clauses. It's not just rent and share transfer. You see, if I go no just na or making sure so the oja ubia every one of us a house each. What is under now with the no way in fact. A woman her age, what Jordana, madam, is into my shadow, name rent, name saying distance is on madam. Sama papa ma obi ebi wo na ye hwe mu no se munyina na ode amamu pacho watemase munyina na ode amamu nti na se bia wo ko a wote wa na say you that is not what it is. Seriously madam how mo we do me to say I said I father I instead of family did that see to the father dinner kasa na mami esi na asem bi enyi ho sambo bi no hia awu na wa ba na o make you better sambo bi no hia ame me gina he se mi hiamboa na se mi show there awu na ebotuma abo ma me the fair button chan na ma aka o sister mi hia te ebotuma abo ma o muntum yankwe yi wo sambo bi no hia o ye munua ma papa want sem dey ya o papa ne bonyo ma me ben no ona so nyim dadam na onya dam na what is it is a beeping of a dog on canon or never paying, madam. I don't know if she told you. Never paying. In the will they said we should take care of him. Namara. Mama school fees once. Itimara Musaka Boko Kumasi. Then I have to come and pay the school fees. And then subsequently I got a teacher's number and sent the money to him at the time. No, this is your school fees. Always JSS, number is not call. So you have to secondary school so or first term, second term, or do I was in the bag this year. So okay, maybe some of my men that banner for him, a banner for him. Yes, so what we can do. I need a pastor 2.2, not a never put you now, or what you must share in a long time. It is a man that banner in the past. She doesn't know. And also, Boba fan is some more shan about my friend and some so or come. Yo, no, but I am that friend. Me friend, me made and me with me to school. The last school, okay. O do school, I was in the Mamodi, Papa to America. Give me my friend, 6 million. Ubano and him. Let him have a catch him to all come. I say, oh, come sing. And also coffee. I can answer to your mobile money. Not too long ago, only 1 month. None never boy. Nice boy. Obena Mr. Rubiano were him for bra because one of you has to be able to stand. Now, one man as I went to Marian. A quintin and on your maniano, madam. Ne chat, I'm in a chat to you. Monsieur, on from the resort in Bra. Then your distance here be put no paper also pursue chat. And now immigration. Madam, no cotoya. Yes, in the meantime, on here ready. Young share no on upgrading home. Often the resort in Bra. Nothing can distance here be so very running to the day. I said the results were my level. The material and I made the results for the Manama African school now. Mother did that Munia, numbing them, baby, no, they missed the back or on your or now, I then, particular a day, Papa de Mamma, Semunia Modiano, Madam. I didn't know on it, one see the Klana. I never said mumman. I don't have that right to say mumman. What I said to her was that, Mammy, I don't know if you want to. Before I be the bass or parents, it has to be in a good space. So you just say, yeah,
Odi aso kodan we make sure the BBI okay. More package no. Na ya ache madam asma mi kan yi aban ni mu ana. About no better than we say be out there rent to before be a 1 city, 2 cities. Now, yes, and the better say. And your phone call na me for busano. So no one has a man can channel. So going forward, time was one minute bekasa. Bisano. But I said, the what they are in the tanker. Over to me the papers and I won't papers no. I sure na man say. Rent and maybe they are renting for this year's in it has never become necessary to say yes. You mean tenancy agreement, Anna? Maybe a year when you're people that it didn't. And Mamma, you may brother paying on he has not asked say any bidder. Name way in a watching me answer to be there the paper lip and the home. But I'm sure that me mean yan and I'm in to live in white and papa. In fear, when you meet there, people pen it down one. Yamia to my can kind you don't kind. Into them, not really decided. Nay, I have nothing. Near Castle, if you are one sitting Ayaki, one city yet, you two persons. If you are dining with 8 persons back and ye na check. I think I know they understanding enough. Because the ye may say. Asem Aboagye time, me na cafe to straight. It was an hour conversation. Me na cafe to straight. After that, me na kasa. So on tiasi. No, so no so na huchiri no. Sister na sister wo jo. Oh, send dey ni this one. Me dey for now e bia no dey hia no na hia me. Sure. What am I say? Obi an the problem. Obiane no problem. Aha, no. Ono so pay kan on internet papa nso je japade dey si wo say nyina yenche. Oh, sister, me what say me. Ka wo dey okay, me pese dia me ton anka. Se je 350 pesos mami. Na me fan start. Nti minia. Na se minia hia samwe ya. Then me see me kwan se me ntimi mo amia. Sister, me what say me. Me pese me ton anka. Mami jetri na me fancy. We are your daddy. We are Asem Mpe. I want to need penny Asem Mpe. Oh, papa, we are no kafra. I did betting. And no 15 years. 13 years. And now they are done for my rent and also 13 years in man. I said, I know 13 years, and I know down. Actually, a dino at the and if you ask them, my papa will woo Manenda. And so I make come papa wanted. Yes, Chasso, me Chasso. Minim sa na ya oye will not the buy a shame no the other ma will be an me say on the yansen on a safatani pakrono. And other one particular building. As he was saying, we are 4 bay no more since Not say be about 13 years now. Uncle Anna will praise here. I did not so general make us 13 years. 13 years, no big more. As an Ipani movie, and son Edaho, and son a year to sky. And renting 13 years. No, and maybe Sasa one cast all the rent and a design. And I'm indeed 13 years as she came to into what the best. In fact, at this time, men can't ask a movie. The lawyer to say, I should leave it. Oh, really? My lawyer said, yeah, I should leave it. Now, whatever it says that we have to do, we will do. So leave me under me. That's all per se a car or bar. Me need problem. You won't pay for your bush for you won't pay for. But the son of Casoyana, frankly, me would your per se anything. I don't know if you get me. She's making it look like step. And so in sister. And I'm after when I'm actually to actually my friend who what about me for and I'm actually to and then we went here saying now benya and no na yesu a yedi see na you're showing your prayer with you near video. She's making it look like me to one na your ban my jinimeti and sister. That's what I'm saying. Accra down there for 10 years. Grand maybe they are renting us for 40,000. Yeah, renting it 10 years. But I don't know what you mean. Can the actual yes nowadays? I'm not ready to discuss that. Oh, okay. Me yeah ready to discuss. Or pursue a casa or bar.
Oye minia. That is where the line is drawn. So you penny, so you allow me and when ya me two way, me tree by me here, me general one or the mammy, me the ferry to thing. And she sabi, me akets one minute so not here. That's one to me, Miss Amedia. Nah, me, I don't, Anna. Well, no, what did this say? Say your man is saying. What is a will thing? I see a man is saying. So the percentage I will say woman then I and yet the percentage a one bulk percentage for all the children and another bulk percentage for other things that they said divided saying. So I'm not the documents are very and then documents the woman I make catch say and no and now what they are and I want to me state the amount is under clause that 15 clause B no I and also what that particular house no the ama Clement and in Sabonzi Quay and Mrs. Philip and Cancer yourself Mrs. Thelma Mrs. Gertrude and maybe Sini Solomon or the Amamunyina as tenants in common 17 and it saying the percentage is saying and no it's not my place to say the percentage is 1 and not 2 or 3 it has to be a collective decision. It has to come from our lawyers and all of that. It's not in my place to do that. It's not in your place to do that, but it's your place to are you saying that Papa dying is simple? Papa dying no, Papa dying so about him saying Papa no. It's like what? Obisi Asem before based on what you are coming am I not speaking to you based on the word of Papa Jayana? Yeah, the one who say and I think some here radio regiment. I think I'm getting interested in this, but I am a mediator. Yeah, who ye and I see say Union beg you. According to your conversation, yeah, no, have you beg you say? So no what should no but our property no share. Why don't you share it equally? The percentage right for a no farmer on the baby be on fine. The lawyer that dealt with this one. Compared to general man, you go no. Lawyer never much percentage I am farmer. Then I think it will die. You can is a lawyer now. They have a name for them. There's executors, no. Not well, the executors are there, and then you see, well, yeah, all of them are there. You see, Onyada Jia, Adobanyada Jia Bepano. Me brother better, me better. So it's me or Mona you communicate it or whichever of the time of Bepan will not bar. Or Mo will be the best person to say that for 1%, for 2%, for 3%. Me it's not in my place to do that. But of course, no papa age are done for a Nimpa fixer. I don't think that it is wise they ever know when they ask them. Okay. We are saying some ankasa dosun. Waba pa na chese wo no woni maami free one father. Na so maami nko. Tu maami wo nko a. Okay. Enti wo mo ma ka no nuanom nan ni nyina no. Enna papa so baako. Na no free papa baako. Akom ni nchiremu. Asemo na also oba bi ekonfo na o ma no kra no se do sika no kra so mo pese o be kuzuku se yo enu mu nchiremu ne sai akom na o kan na akwa no wa mimi nchen wa kumase ha ina oba fa ne so de na ekokonya ako senior high school na me see you na me zin man mo de no koi ensi mo ha no no de picture bi send him se mame hwekwa me de ne wa ekonfo na me say no wo himfa no ekonfo no so wo shedu na me kohwehwe no wo ensi me ko anyame anim koto sa akwa no che betekeli na okrobu dem se na kwa me na akom nso efa no wahi no so ma me kom na me se bokom na bosombe na lokomon na me akasa me hwe mo na me de ne ba me nchen okumase ha na me start da me ne kwacha pora anti ono baaba na me fe na baaba da acho wiri mu da ya mu ya nhwa bufra na kopim tama obewe university be ye na adwuma no se we confirm so ma akofa no sisi akom sembi anyi ni mu bi no sa ono sisi o ya nti se onya ahoto a
ende oba abafa ndesinde. Okay, ye kwa bana ye ne de odi papa na de no so atwetwe enkomo na Asem bi wo mu na so ye be ko akoye ne memko ne ne Oboheba and Medical Research Center atwetwe enkomo emra se Dr. Memo Akwaba Mejoso panipa bibia boko de boade adom na so nyame adom mejira me na so yam na so odin no ntino ese mitumi kasa kama den no de power wo power wo papa no bran wom pa Dr. Yentio yo Oboheba and Medical Research Center befa kwanya so achia Sompa ahwefo ni atiefo ene anwumre na otie nka na expert in cardiovascular diseases Oboheba ye na yakwadre mu yie ewo akoma no ene droban yahodo a moja efam edi afrosane ewo nipadua ni mu no nti tumache biara ebeba ida se akoma no ana se droban yahodo a moja efam edi afrosane ewo nipadua ni mu bia no Oboheba yakwadre mu yie ankasa enti ene anwumre wutie na ode ya akoma yare a mentwentwen so ana se mema ne nye wo dadwene kra tutuanamo ebra Oboheba na wo ba ye last stop obi wo ho se na koma no ne pressure no ye okay nanso ewo ha na koma no ebo periperi bon tentem tutuanamo ebra obi nso wo ho ebo tentem no na osan so depends ewo na koma no emu tutuanamo bra oba Oboheba ye betene tekra ama na firi wo so wonso wakọ hospital ama wakotwa scan ama yaka che se wakoma no ahonho anase problem bi aba ho a tutuanamo bra Oboheba na oba last stop kra enyo enunko ena Oboheba ye di hu djuma ewo ho oba ye na so ye wo machine wo ha ye de behwe nipadua ni mu ahu problem potia edi nipadua ni nya na afi ye de abibidro purely heba akasa yarekono ama na firi ho wo de kidney diseases anase condition bia ewo wo sa no ho bia no se kidney stones tutuanamo ebra kidney saw mu how bia no tutuanamo ebra wo de brebuo mu how tutuanamo bra Oboheba na wo ba last stop kra wo de yafumu yare se ulcer typhoid ene eka wanadwo a ebe woyefu ebe ye wo yasa obetiam mu saa akosi se ade ebechi tutuanamo bra Oboheba wo so ode menstrual disorder obi nso ewo ho o say doctor be ye 3 months ni menya mi period da tutuanamo bra adanse e ho ne say my sister be framing that was last 2 weeks say be 4 months ni onya ni period me man odin onum ye within 3 days pepepe ena ne menses ebaye enti Oboheba de ye bodwuma ankasa ute na anwumre na problem bia wo health condition bia ewo so ida say mabodin ana membodin kra na tutuanamo ebra obi nso ho ne ya ne namu ehyehye no obi ane nase etatai obi a ne nase se ordinance kan na akom oyi ana asan aba tutuanamo ebra Oboheba na oba last stop kra men ka say mo ya ready enti Oboheba yentimi ensa oba ye wo abibidro pure heba ye de sa nyarwa hodo bebre enti wo ba last stop na ye hwe bibi kakra ewo odin ene preke se powder Oboheba ye de ba adwaman so no na ansa na mekoso no ye numbers didi djuma no numbers no aye 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0257 475 0257 472 506 and I say 0550 191514 0550 191514 your number is Oboheba didi djuma eno no o frey na ye be so wasene na asembisa wo bia no ye be ansan odin bites bodwuma nkasa na edikan na maka no odin no se uyo obi a be ye 3 months 1 month 2 months ekobia unya o period a
who use odin bitters a babe solve sa problem no kra flow no be kama flow no be kama papa eno de adanse bebre eba adanse bebre na wo de enso eye ovariances obi oba bi wo ho o say wako hospital ama wakotwa scan aben aka kire ne se na wo de no nsuo eden eta ho tutuanamon ekope odin bitters na onya odin bitters a ebe solve sa problem no won so wo de eye namu sayare ne de edos wan kasa yes onya odin bitters a ebe solve sa o problem no oba bi wo ho o say due to that infection no wanum nru ahodo a enkoda enti beye 1 year ni onko bema hoda ana say bema ema no hoda because enema enkoye ewo ahemfie ho tutuanamo ekope odin bitters onya odin bitters a ebe solve sa problem no ama ayeden afri ho wonso odie eye physical waist pain obi wo ho ni sisi eye ne ya enam adwuma wo ye ni sisi eye ne ya nkasa onya odin bitters a ebe solve sa problem no ayeden ama wade ho na prekese powder enso ayeden ewo ho PPP eno so ebo adwuma nkasa PPP prekese powder ebo adwuma nkasa say no amanfo complain about the price no enti yaye in a form say obia betimi ayeden atobi we ya medium we ya ketwa kra 20 cedis obia timi yeden atobi na unya bia ebe solve akoma problem bia obi ho se na koma no ebo ntentem oya ade kakra bia na se onante kakra bia na ebo ni periperi obi nso ewo ho onya blood clot emoja no abontoantoa ewo ni padua ni mu onya prekese powder eve solve sa problem no ama waye den wade ho obi nso ewo ho our pressure ne eka ni moja broso no yes ya bebre na frere oka obisa se doctor me da pressure adro so metimi ayusu we nkra reduce pressure eye moja broso reduce no wow wo de eye moja broso no unya prekese powder ebetimi a regulate o blood pressure no amana ba normal enti se wutie enanwumre ya na sa conditions amabubobubo yi tutuanamon ko preke ene odin bitters no bi eyusu obi nso ho o se ni moja kakra na ni moja o moja problem kakra na ni moja asan kakra na ni moja asan enam kwansusu a yaye den ye de aka prekese powder hunti uyusu a yaye den ema wo moja aha enti o de eye moja problem tutu anamon ko prekese powder no bi eyusu ena ne edimu akotene panso ye immune booster eye nkwamwa na eboye ho ban free inyarwa ho no eye prekese powder se wonya bi eyusu a ema san kwamwa no eye de eho eye din ankasa na condition bia na yare bia ewo nipadua ni mu no sa immune system no atimi akonsa yare no afri ho ama wade ho babia wo bia eye nationwide Ghana ha babia okọ heba shop babia wonsa ebeka bi ewo ho ena dani danyina ya meka se distance no enye barrier tokro bia wo hyemu bia no wo frey numbers na ye bebo modern ama wonsa aka ida se odin anase prekese powder na se wo kumase ha okọ arms heba ewo Abrepo junction wonsa ebeka bi okọ muroma misty heba wonsa ebeka bi keo ho your Fred Mens eho wonsa ebeka bi blessed require eho nso wonsa ebeka bi ewo ho eno nso ewo keo okọ Tafu New Road Junction PFA pharmacy dodo a ope bia no okọ a wonsa ebeka bi okọ Sofolaya ye wo Tenatek heba mampon ye wo Sewa heba okọ Konongonso a ye wo Polinasapon ehon nso onsa ebeka bi okọ Okashi Draglina ye wo Kingswalk heba onsa ebeka dodo a ope bia okọ Obuasin so a Smart heba onsa ebeka dodo a ope bia enti se utie ye na uwo Bolgan so a Kola Nuts market wo eye Hajia
Hajia store uko honoma wonsa ebeka bi ewo ho uko Western North eye bonsu nkwanta eho nso wonsa ebeden ebeka bi ewo ho bonsu nkwanta wonsa ebeka bi ewo ho enti se wutie na babia wo bia se ye more heba shop anase bia obenya bia ofra ye numbers na ye numbers no aye 0249 761 508 0249 761 508 anase 0257 472 506 0257 472 506 anase 0550 19 15 14 0550 19 15 14 ye numbers are Opo Herbal and Medical Research Center ye di juma eno no uba kumasi a ye wo adwato adumanu ena Obo Herbal ya soya ewo kumasi ya chira kwan ewo ye ne sof mame kenke selling point wo ye ne ehonum ene di enumhwe okọ Accra Kasoa nso a ye wo ye branch no wo Kasoa Kasoa ena okọ Sunyan so a ye wo Zinco Divine Junction ho Sunyan ye wo Zinco Divine Junction ho pe yen headquarters ewo Nkranza Adehyeman Obo Herbal ya so ye wo ye headquarters ewo Nkranza Adehyeman Techiman so ye wo Nkranza kwan no so wo Techiman na ye wo Nkranza kwan no so ye ne post office ena eben enti okpe Obo Herbal ya kira kwan ewo Techiman ene ne mpotama Nkranza kwan no so oko ho no ma ya kira kwan ewo ho Okay, doctor, anacha se miaya obobo ye nyina no se wa mo baby a ofa number no. Yes, ofa number no. Wo frɛ anu akyerɛ no baby e ben. Sa pepe. Yes, akọ bi twan hyehyɛ ne wa wakoma ne bi. Yes. Ade sɛ de mo de quarter million mhia mo no. Yes. Ye fa number no to dwa den la. Ye numbers no 0249 0249 761 508 and now says 0550 0550 19 15 14 and now says 0257 0257 472 506 0257 472 506 your numbers are Obo Herbal and Medical Research Center did juma eno no ofra Asem Mpe Nipa wo no ye beyi wa no fefefe. Okay, yɛde Obo Herbal and Medical Research Center. Yɛne omo na ekotwetwe enkomo no odofo da bia metaka hu. Ama me ne wanse yade nipa so benya wa yade kuro ya. Eno nti yanko Obo Herbal ono ena de preke se pada ba dwa so immune booster dro na odin herbal bitters odofo sisi yade no ene namu san yade adoato adumanu one sofo maame dokono no na edi enhwe ne mu yekọ na yekosa ye ho yade sabre yenko na ye ne abusua pani Mr. Kwei enkotwetwe nkomo se won no wakai mu onimu asem ni nwia ni mpompa enso eno no Mr. Kwei. Hello Mr. Kwei. Hello Mr. Kwei ma joy. Hello Yanhwe na yene abusua pani entwetwe nkomo fise omo no ya no mutumu du omketrema so eka asem a na kyese eno ano no wonimde anuti ene yede ni si pani anan no yese wa no okay ye kone ni Mr. Kwei akotwetwe enkomo edan yi ho asem
Well, the number you have dialed cannot be reached at this moment. Please. Omuna Samoa, Yershena, say Yansakanoa, not Yedina boy with him, a babu Sakwan so. If you say Beleno, ni Afansa, Beno, any Yafansa. Okay, Yanshe, na Yanni Mr. Queen, a quotation come for the last time now. Yanshe, na Yan 12 Jumadian so. Some Yan Mr. Queen quotation come up. Oh. Hello? Hello? Osako, okay. I brought you. Ofoso be ma medals na masan echia yetiefo ene yahwefo nyina na. Ababa wa Phyllis cancer Mrs. Phyllis cancer ofoso be ma magye di se watchla de fi se wi ano na me ne ebo nkomo no me hu se na nkwada bi ye dede wo ho a wo se wo ne time wo adwuma mu ntinye se nkwala ne be ye dede ni ade nti no I believe se oye chechre ni e won knan na bia baby pot ye wo ye adwuma no e na ye nim ofoso be ma wi ase wo ho eya na nipa bi ye ne brebrefo se wunim se be ye na ye bi mo se ya wo no mu pim soso na wa wo dwere ho ba bia won ti ase wa ye wure ya ken o papa na friend is Mr. Bonze Solomon ya Bonze kwe what ya say wo you obi ya wo bla papa na wo hwe ne mu a ene me wom na gudi ye wom ene ayi nyina wo cheche ma wo bia pepe na wo hwe mo kura meka se ne be panyin ya wo ti wei wo no na enya agapade no ekese kola because ni nua panyin ni nua no mo a omudidi na chi ne mema no bi wo ho a wonom ni nya ne ma ne bia nsa kropo ne yesa ma wonom fie ene fie ne kropo no mutia ye ebi de wo krom sa Mrs. Phyllis kan sen ya ye ka na se ba bai ne de wo Cape Coast ye yante ye se o de ama abrofo bi na han ene kasa mu ana me ne kasa hwe voice I was say a woman of mama maybe see ni age no na se wanya dan ya want me enhwedo na want me fa rente na want me fa money bra what about you na ye kasa ma no mo de bluff for some ene lawyer hunahuna ye nua be ya what because say wo kosuku no want me anko binte no okwa na be ma so anya kwan akwatena ne yire nchen e wo ne papa fia ye de ama ne se oni ni nyina ni nua mu nyina nche no ankasa de de ama han ene wo sa be ka kire ni nua panyin se wono de ne fie no de ama no panyin o se at your age a woman of your age ontimi ntoto ne ma fa rente na pam ho dan no ene nkna dan de hen ena ye de han a e ma ebo be mo yeye enu adam ne boko so kwaje 40,000 that is 400 million enu okwaje na danfo bi ono ode kwasiesie dan no sa dan no yes ya wokọ ho ne de ompese obeka ni nua panyin se ne papa firi mu no 15 years ni e ko 16 years ono se 13 years o se dan no so da hwa na ye fa ni nyina nto nchen mo nyina mo wa japade ni bi na we this particular building yes mo farmer rent and one Victoria be minim se no what wo mu nchen yo so no ye hwan yo papa ne so won tena se afie ni mu akopim se ono akasa bi obesa wale ana se so obetena ho single do obetena for the rest of her life na ne papa yanka ye friend ni so no papa ko enso ya oye papa ne nua no so no enko no so 50% na maami Victoria ne san 50% e wo rent ni mu na kade akomu nche be ye ni abro eni ahoyent no pesemi nkumi nya etin wonu nku afilese no akwa dan ne dia boso enu wasa flat e wosoro no oni ni kunu ne ni kura busuafo ne yese wo bakwaje ho aboso enu omoti wono mo de fom ne so ama rent na ye ka che oso obi nkotena ho oboso be ma nim se ye friend se nuafo de but ye kan kire ye nua ma bi so ma na ni nyade e so de asabda bla ye de but wo ye ho dodo a wo ye dindi ka won sa show dem ni fam a ye do se ka bedwa na nka se kokra mo afale so be se ohwene so afale se wo so de asawa betai so na kwada bobo nse ya ono krampo de so wo mu no wo panyin e ba ne se no no mom na ekoje dan no e de aboso
Say what here be the cheek of it. The very stupid statement or can ye and what must say your sister be project track or tom and car ne sefatano so when you pen your face in a pampemu na one tongue 1 hour office ya juma e kebenya na ko ba besra say stampa chow or so one pe usika na mom ne rightful share ye what dining no more famano and also so kwa Aboagye bidi and as me friend me friend me brother mo na se menya wo mu dia na wo anya wo no so e of also bema yesi wiaso we no wo yi wunsem pia ye bum so the aba dan ne so beje mu ese ye nhwe na ye nkama ne dia ye so ne nti de wa ha se nom we are not interested no mu dan na wo no ka ho asem no but as mediator sina ye hwa Aboa Nipa e wa Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa ne de ye behwe se emla be kasa na emla kasa so na sanye ya ba bi opa bi ofa nko we wa che wo kwai na kwakwa sa papa na so anua we no kasa ya no wunua na busu ntira ka de wudi kosua ne snapo wakwakwa ya de oba dan ka wa hwe de besie ya ka mo ma ya nka eno aye dindi ena akwa no mo de blofosam ne kunu ne de blofosam no de pamo na aso te wasa wa ye honhon sa na sese wo kire wo ena wo te wo so ade wo pampam wa bla wan kasa so wo hye e bodan ya papa de ama wo mu ena ono so de ma no krampo quite unfortunate abusuafo so ne papa abusuafo bitimu e wa pam obe da goto wo mu ni aka asaba na enknadan wo de rent dan ye sen rent dan knadan e yiki oso krampo de han ye sen ananka bra bo de yesi anim se de ne amasi ko of also my brand ni afa we say ye tie ye be mamla na ye dwa so ase ne lawyers na fe de oba fam say se ni nua ne beba ho a wo kwa akoya ade enuafo nyina dia na wo ye keto obu no kwa wo de tumi akwa because anya on ne free ma me ba ko nti ena onua mo so maka so bi ago abroche nti no omo bibidi nti akokoya wo dia ye ka chanse nya ne dia so da enti won fa boni ni dia ma nipa ni tutu ni sister ya wote ase no mun na wonya sa agye aboso kenkenken wo ye de papa kro de ba ye no wagya hokọ obi aso okwan ye obekọ de na so ple hu bebrebe na sa cheche de opedi moja dodo a ye de nsuo fra mu ma no ma onya ne ho agye too much na wi aso wo no beto bi ebi nso so agya hokọ de ode na de ba ye kwa hokọ na ntwe se ne dua na nka ne to anya konfo ya ode kom na beka ne nsem nti no ababa wan kana komanto ne ye behwe amamla ye adwuma ye de fa toro na sa anya ya ase na de befa ba bibia to de a na japade onko don kofa na de na bibia so enko ne rightful share na wom no ne nsa beka me da ase okay anti sa baba wa we ya ye kana asem no ye friend of Phillips Bonzikui a ye friend no Nana Abakusi a enei ye friend of Mrs. Phyllis and Cancer or ware ye ntinedin no asesa baba we the TV so no ye friend of Phyllis Bonzikui Nana Abakusi ena sabri no ofri apam sabri no wawade nti ye friend no Mrs. Phyllis and Cancer ono ena sabri ejapade anenda ne papa den samase will ache se safie we nku ade me pese be hiamo me manne mo kame ho de a enti no fama hai Nia musa no say ono dan na wotim no kura no de ma ono otua hai ne kana flat na wotim no otua ka eya asem o omuna samwa Oforisuo de me re kura ho na nsem bi agye me nsem say e futu sema e de bai nei say rume bi afache nsem bi sei no rume bi ayeka wa ofisi wo yesa de we na se akasa nti no be nice wa na se bo suja kogu ne na so dwume bi ni pension nyansa e wa brabom e pension nyansa e wo ya setrem na se bi unya wiase ajapade nyina na hwe okra e de be mfaso e na obenya eno ma bi se dwume bi na me dasoro na mu se Ghana eno ma bi se me hu no ma bi se me hu se Ghana na aye me yase nyankopon okra nko mesai de ofri odi otwa akwane nke nyina yekọ wo mu se me hu nte de yese heaven ho ena bonsam gem ho itinka no ma bi se Oforisuo kamempa bonse no ma se ye ekoso a Sodom Gomora me se yesisi wo mu nyankopon no mo ani ni ye because ye ya tra wo mo e de no mo ye nyame be se wiase a ye ne ye nyentrae ya da so te ho ti areho sama maami otie ni nwa ketwe kan watwa ne tira so akosuku na anu ayi bi ba social media Abrante ono no won Holland o paper torrent so wanya na ye freze ay freze Holland book
Holland book and the word chiremu say what degree what's your dear cabra for to say ya ono kuta Holland ya de buy no obi say sa PhD as one say brofo kasa ni degree no any sa book no ye toso ye no ye da so a ye kan wasem no wo mo pesa book no do so chen sa school ni brofo sem no ena obi de sa no ma we kwan fa brofo sem ne sa ho an what twa trase unwa wan ko school na wa sabin predress unwa pani o tie ye hwe ni mfie na ye hwe wa da so ya na ye hwe maami e de asem na e ko so na mo fo so ade bia ye we bia da so bia no kata cho be Matias wo se ni kwa se ye ha ye ho na Ghana na no kura ni ade wo de bia me ka cho na no kro bi so wo lawyer bi ya boni dua ma na wu ade a spirit ye no anu odi o e wo wiase etu ye obi ade a me ade we ma mi kura wa che me suso no ma asem wo me ka wo de me sofo jima mpacho bia obi a me che wo de opa we to me say kura na mo pam me kura because no ma be abufu time wo pesika enfere bra me wo ka che wo nwa pani wo pesika tonanka aba ha ewiase ya o ewiase yo na nipa bi wo hon ma onya sika na ni wura fi ni nyansa esese o yusu sika na fa ituba na wa Jessica no wa wuko obi a wo sika bia no hu de we yesi ni nipa sitra hu de we sika sa kire nipa anya ho ani brebrefo sa o papa o ye sankeni papa na bobra wa ma obi abi no so we de minim machi etimu fire dey enidi wasoa ukunu amide bia mekasa ase mese oba oye kronfo no ni kunu ye kronfo be ma oye kronfo na yire kronfo na sebin pedro se so kofie bi ma wade a na oye be ma so drum be bia hwenyansa eno ma oye koso yi tese maami wan koso nto duru ho a no ma ye brofesam Ghana at this time ni pani abre o so hwe ho ma na so koso na keka brofo na ade ye nyina ade ano wo beka brofo mi de twi be hia wo twi na mi de be hia nya kasa twi kwanto akore konya ma so ayi chira ma so kore kotom kremo kore akrachefo o mabot degree papa bi o mo beda ni dua o mafu ahyehye na no meme da dua wonim nipa o mabobra ye do makoku fo me yakana tie go nipa do makochi ekogja ni nyina asa na chi aba wonim ba bia bi hye kromo ni masikafo ye bom din a o mo hyafom sesei wo ko mo ko ahye ye kra na sabi ya ncho se we kwa hu obu o kra ne na wono ankwasa ne re se se mo de me hyafa mo ntome na bia men kai sabi me papa poku transport na busuafo yawo papa no ro defo wan na won sa se chen no e wo sabi kromo a ana Ghana ha no bobra azuni wuo Asem Mpe se asubi ababa hye no ma mukosie mi wi a obi anko ne fie no odwan ya bo ne tai bia yes me papa wo fa se Dr. Mibonzu sika be ne wonie ade be bra no mo ye ne maami wu yo be poso ye kosie ni bo tutu fanta mo obi anko ya anya ye ade na woje ade pa na woji wo wiase ada ye dia ma wo papa trans wa samanse na wetu ba che mama ka sem hwe edu me bia on tie nipa wo tie me bia na wo de odi uchi akosha ba bi bo on ho ban batu be wakọ na me ampata nsunsu aso na ba wo maso ti na no be ko fie bi ne fie ni so na go house obi antre fie ho obi oba ko che fie obi o se bibi chi mi bibi che sa no ma we adon the den de be kan nyina no se wo de wo se wo de brofo ne lawyer ma men ka se me se na no lawyer duabo bia ku lawyer na ne be se nwa no ye nima lawyer se pa la safu ja vibe bia obi amachiawo hwa lawyer bi wa be ko no asem no we wo se fa nwa ne bra no no aka sumsem nto boasesem ye nye ne se aha wo se wo sebe ade a re da so esese ye ne ye bre wo ko suku wo ka brofo wo ni ukunu maami su anam de brofo pamo no ena ade a re da so edi enti na esese wo mani pa bre na wo sa trete ne se sebe ye kra ye ka se na what do you mean wo wetim do obi akwan ade a re da so
Etientra ha na se nipa sisi nipa saa abrayan kan anuntum sese yadwuma ye ye kan nsam na ade nipa bi pese dai wo kan me do be court wadru mi court wo no se be nu neguo enu neguo ofoso ha me se mami me ne kura na mami nka ho he onko masa wo se oni nwa ne mra ye peko ye ma ne nko adan se siwo so no matim ni wukunu tim so ye krachi ni duabo enfa krachi ni hu mutie ni ye pa duabo enfa sikani hu ade duabo chi ye sisie obi so wo obodua eye sisie eti ni wo obodua eti se wo fi se adan ye wo dia dia ene ne hu so papa de ma na ututu kwatena so na ukuro me de ye wa pam wo se ho enfa pam wa Cape Coast na nkotlem mumu to se obi mo sisi mu dan no for so make no maami ni nnuanum na osebo no mu free one mother one father no wo mu ka bibi nche no no mu nya de wo mu ye ne se sebe mpedwa so me pa maami eso no kwa na maami nkwanti edu me bia ponko bodama ni wura mo dam nipa pesa no ma no Ghana hadodo ni nwan ya ade ne o ye no wonya wo die ntise se wo nka wo ya de wonu nkwa de no betima ye wo wiase de ade Krum was sabin president Tim Jacqueline sabin president asabu manfimu no ahwamu wo mu nyina wuko ya santo mu nyina ko de ne yemu bi e wo Ghana abiem ana wiase biem ajapade bebrebe ho na owu ya ye bobo ne de ba ko se eda we de mi wu a mo bobo nse wadaka mi afa ko wan mimi nda ya ebe akuku dam o mu sika papa bia ye o majapade papa bi ye ko sie wo mu me papa japoku o kasem we o sigwaku ni obi aya de ne so se de sika ne no ma binti o ha wa jai ewuo ho nti men ha ho wana so wo sika wonu de onu owuo ba no o ko hia ne ma ne bribe e mesa ho be fa hiani e bi si da ade anko na ma me woje ya wanya bema so di wachi na bema na busuafo mu tie na mu rapecha na mutu mu ba ne fo mu ba bema ne fo so kasanche ne nire no na ran no me baye ne dia enu me baye maami dia aye che papa ne asa che bone me ka cho no ma bi na mpanifo ne yakasa na so du me bi atan e wo kwa bi so si atan ne tufu se susu ma yaw nya ya nkwase ya wo bi ne yaka hu me kasa asem wo nya ya wo bi sebin predas aboa se bo se sebo asasra no dani ba bia na apan wabana ni ma ho na akwali agro ofo so uja sesi a me se yaw ya tufu se yaw na ma hwe wani na mde pen wo wani twa no wani abo me se fa che wajibi ana ade ache ade ma me ye pa ni se mu de mumusa atiefo mu kan che ene se ade mo papa ya ade papa no ni mde wako suku ti se de wo so wako suku no ene wabo ne bra papa no obo bra na obi kan ana ma mi ti so be ka che se ma mi nya papa de ba so be ka sa che de ne be ya adwen ana we na da ne din na wo ne bi anya ma mi din ende ne ate ase na so akosuku party utie tia krata so ade ye de open ene suku na kwa mfa so be na wo so okay ofosu mami me ka cho pen abro tie ka bi du me bia mo amoba no so munya no me dia manya me dia manya du me bia mususu fa sa manya me dodo na nyame on na bo bibia wo wiase insu e di bodu bi w chira nko atwi su skate nyankopon nim de ye ena oye ma ye na odi nsuo tom kamoni ade be daye because nim say ya dwen ekuta ne nye enu ti na ufie gwata da ni mukura no wo som no na wo hyepo no na kasa kire na ekunipa wote da meka che obi a wote bia na say ya sai na enkwasi asem senti na asem senti ya na ye brado do fosuo ya beta wote asem be na wakoma kwa ya oya de obaye oda yi super odi kente se bo nwire kente o se dada wo ma se kente o agu ni komi o tis de ade wo ade de ehu wo twa di tira sa hye wenti de ade special se ne de ade o fosuo de ade sika be no wo de ade wo de enchire yeso wo casting hwan won yin na sabin predators onu afa na pakan ana won yin onu akasa ba afa ne chiniye ana afa na konwa ye ni ahia fo mai ye so sombo na me maka
no muntie makase kromo anyafo mumye demonstration tia sabia skafobia omudi nsamfo ne kan rade ombo hu ye somfa so okay asa duabo ya adwuma ya catch maame no ne wantia duabo be ya adwuma afie ni wunyina beda ne snap ne gotua snap so ya boso ya fa snap ne to ne kofie ya de be hwo ade be che na to nyina gugufie ho ne won che fie o me rade ofoso duabo ne hia afie no maame no eni na bushafo mu tie yen asem we TV we kwaburo kire nyina mu amomo hye maame yachi mu nwa yachi se obia wane de enti obia kana no atum sansanfo na nipa bi yese me de manya me de o mo me fa de kwanya adwuma okay maame kwa kuma to yam obanya safo ebuni be ne anka na sam woni no ma yatima ye yatani no ma yaye mafoso manfasi okay abadwafo akasa na asem aye kan samanse wula Mr. Solomon Owia Bonzikwe Senior papa na oyemranimfo onim de no say custom officer papa ne nim de na se wo kan ne samanse no a papa no adwene mu do mama mamu musa se bank sika no mko yi ni nyina asem nyina mu nchempa no mo abi o ma ma udi wo mo efri se baby a making kan kono enwiafo ni nyina papa ne se no oka na ne bank kro no the bank number na sha no wose me manu edin a ewo ha nyina ye me nyina no mu nyina mu nchere pepepe 50-50 papa no ya lawyer ti o baby ono de ko se lawyer sem o papa no ya lawyer hwe kwa papa no fa so ye na real pepepe but sanat ya dia yen kan kire Ghana lawyer fo no se ne se omu wia bia yen samanse wola sabre ne baby tiatia ni mu egu papa no funu ni mu ase wo so me se enu ti sabre no me kra me to mu nua no mo abroche ne nkra se wo mu anuafo papa ne ma Solomon Owia Bonzikwe Senior ne me wo abroche nyina no ababa wo bia ye fra no meses wan kansa wo ogu papa ni mu ase so no kasa wo no agu papa ni mu ase wo boa wo ye mamofo wana gu ni papa ni ani mu ase oba na ye kana asem sa mamehwe din no kura yi Fred Bonzikwe no na na ba kusi no wo ye mamofo wo gu ni papa ni mu ase na papa ne won ne se papa ne won ne kasa se edan no yemfo ne nyina ma hai na sadia wo hwa oba tan opa ne ma asem no sadia wo hwa na osi ema ne masika wo makom ne wo mu no se dabi mi wo achi no anhwe yi a na omo anya sika ntombotom enti sa abrosa wo de mfo ne nyina ma hai yemu sa wo nua ba no ote abrosa no flat ba ko se edan no wo hai ana se wo timu firi nya me betua ne ka sana me pose me busa no so wo hai dia no otua ka dia eno de obia ni asem na mpokura no edan no kro ne hwa na yan konta ma me sanu wate ade anya wodia sanu na de ha me kura ne se wankasa no o ma me nko duru babia etimi koso wo man duru babia sa wade no gusa duru babia mema no na papa wani wabro wo hwe sika wo tworo ya wo se mu nyina mu chen 50-50 na ebedi be nwanwa se ebeduru ba bi sidie ya wo sire wo wanim ebetumi afedi ma me kwa abura kwa to yemu ate ba bia yem akono yem fe kura ne wo ba no a papa no dwen ho se me kura mama ne papa akwa wu wawu atofu wu wakwa bre etime de me nana no dia ba wo nim se eden ye de man ha ya yenhwe no ma ne nwie university se yo betumi abɔ ne bra akoda no kura no me kura betumi apane hyew ese na ka gya ma kura no ekokom ka gwa yese yi tese akoda no we maame oba no we mo ti ade ne ko Unhu no. Mpachai. Adisei. Pacho be 3 years ni. Unhu ba bia wafa. Awoko akom tete obeba. Obeba. Ni din de sei. Mpacho ni din Richard. Oh, ka wo ba ka de ni photo kan wa ka me pe ni ma. Engaji. Oba tagaye oto. We
Unfie. Ma me kafra wate. Kafra. Enko sa. Ene nye wasem. No waware anya de nye wasem. Mesi musa na wade asem. Da bia musa na wade asem. Mame, Georgia padi wi ansa na ope be ma bi akira kwati mfi no. Ye ka japade asem, ye ka wade asem. Man bia be fine. Oni ni di nkomo mu menra. Oh, me no se me ni di nkomo se. Se na ti bia ha wa be dia. Ade bi ehia ni bia na za be ka. Ah, insha yo. Asem Mpe Nipa. Mi nimbi bia. No wo bi ho na mi pe bia ka no. Se be bia Matias ni dia, me se me nko ma chi bia. Ayen chia na nyameke. Nyameke. Na enzema. Ena ye papa na owa adwula no nso no. Ye chia no. Na ba bi no bi fe se. Ewa ha. Kakoma to. Me pesa mo we se wo mu asisi ma ekoso wo wiase no. So mo so wo man sesa de a, mu amotete no mumra. Ne bebo mabaso. Brekum bia dan. Be nyamia ni nokura nim ni. Na praso brekum kraso. Se mami eka se ne papa sika o mama no a me di wo ho yawo. Beko bie dan no sonso no ayi ne niam sonso no o mu cha niam na wie no. Enyoma no kura de se wo hwe ro nim na so ma cha nyoma na wie mane hawo. Because na gudie nyino de man baba ma bi. Ne ntuma ne kente no o chichechichem. A wo cha nyoma na kama. Ne ka sin na o cheye. Na ne baba ma no so wo. Na ye ka uti abrochi maton ko na kwa maton kra enu ntom owia nkoto chena na aduru so omba be pawa chira kwai ko akoma to yem ate ko akoma to yem o se e kra de be kan he enko ba bia ababawa no o se enko ba bia of friend ka sana Felix Bonzi kwe no waka so of friend ka chen se de enko ba be ne he mo fa ne picture ne to so na mo fa menton kra wo kra but this time kra ye fro obi kra na opa oni di atem e panisa mo fa ababawa no picture okay eltiefo ne ahwefo Sompa ayonkofo sa baba wa we ono na agye japade na kente so Ghana ni nwan nyina ba buruchire ka ni nwa ba ko ne wo omam ha ko ni di kura ma ni bini oso o ma no mo fa mo samo na beti ne beduru ba bi no di kakra be yo den e tie oba pa ko akoma to yem ate ya ko computer so adwadie emra sisi ya 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredi di musa no. Oh, Express Group adarmenti akwento aye for. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more mature for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenye medru, yesu wedru, neza shansa.
Dama ende burukutu jinjan yeze dazidur ene kekedur na yeze ashe. Nti hun ene nyimizia na nanu wode she durinsan. Ono na yeze aye burukutu jinja factory foforo no. Sesia burukutu jinja obogodo nyina na mabe from free na computer sim. Why burukutu jinja ogu sashim jajaba. Burukutu jinja nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu jinja 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu jinja cheers. Nti wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu jinja in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nomno nyansem, enton ma obi a wonye mfi dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi, FDA hwem agye atum se eye. Food for thought to Liberty Conference, June edition. A true BMO, where singles and unmarried conference. Omaini ya wadu watch. Onyamia koa and yepre. Or the 2 million man. Or fair food for talk. Addition na. Any Ghana ni we are singing na. Say June edition. A bebaso. Na wait ye. The year free. Mose nume dika. A tremi ni mwati onuna. Genesis chapter 2 verse 24. Or say I shall marry Mesume wai. And who duty fear yadi. And you do sumen. Mina to sweat you know 29th June. Mimi da. Kumasi Jubilee Park. Ano panu siya pepepepe. Mimi na action swapan. Eche wo tru nyankop. Jumedie atomtofo a ebetutom Dickon Samiba. Mama Esther, resident worship minister Kwame Chetu. One of the best totom anka kwaso. Me pato kan ho. Kwaje ku na kwaje wo yire na onyankop. Chiri ampon. Probofi prempa obu adupon komu. Die frano ana franeku. Aseku sekirem. Obeties afani boy ni so. Ama hofadie aye nyamema edia. Oh, glory, hallelujah. Okay. We aya Sompa Asem Mpe Nipa awurade nyankopon we me free kan me se ba kumase we me free me dankrani mu ana me sa beto jem kumase ni nyina ya japade o ni nyina ya japade we so won no damanim den won no damanim den sa woli damanim aya pani bi aya fe no nana kwasikusi adumaka se kese ni dai bia esi de chem so enkane na school wo ho na ye de be zuku a nigration okay yakwani ni togbe ahabai keke azigbilibo shonkalu kagoka yene no enko twetwen enkomo esunsumu asem nko awu togbe ahabai keke esunsumu asem orofo bi sisi obi fo ajapade sebi togbe ahabai keke yade eno obi peso ode be soye wude a togbe ahabai keke orofo omanfo dodo no na esisi amanfo omanfo sisi amanfo wo Kumasi Abonten so ene Ghana o na de obati bia wanhweye no wanso wakomamu a hwese wulmpon ye twifa so yi eno ti sia ye twifa wol so a de bay close na de be hemranim a betumi ama wol atumi agina yie pa efiso obi wo kura ne kokenka won kura no a no okekeka na adwene orofo se ofie godu ho atogbe haba keke se awade no na enkoyie awade na akwa wade ye no ama osika sem nyina no ato ape eduru babi unya akwanya koye o papa ye yo maame ye se do osi pagya ye no ba ye no na afe osika sem enyina enye na wenyina kamfua no sa ho kire basa togbe ahaba keke azigbilibo shonkalu kagoka togbe otemenka memoadwo yo apelingesi pacho mo hunti sen yankopo andom ye ho ye na so oh me ho ye papa ajumanu dia moguso de amia sese apelifo kan bi se obi ni mo na obi kire entino ajuma mo boni na no de amia se na yakupon shamo na obi wo fie na so tie mu
and also so bad or best answer afri mu ebamose togo akọkọba ne se wo bema de ka wo tini abusua enso duru baabi a beso bia na awai duru baabi a osika kura wo benya kura be dwetire kura na ahye nhu di obeto togo akọkọba no saa bema esa no wani ayo ye wani ayo ntonto de bai na bema wo se wo ye Mamifa akuja wiso na mi chia tifoni na because obutimi kanche kaka. Medi efemi togbe araban keke ajibrigo sonkalu kagoka mbini. Etia omu bebre. Isa se awiyasi ayowe. Se bitambia no ya na meta kan bibi se. Uye bema. Na se ubasa si wiso a. Enyese usolia na ubema no susu be soli na odi oba be kwakoye akwakodi agro enye no na chese uye bema dia uye kanie kesie amabusia uye kanie kesie papa amabusia ndise wakasa no ufibusia bimua enye denya busia fo be hawo o papa me fiefo no mbe hawo omu hawa o ma me fiefo no be hawo o ma me fiefo no omu hawa oba woni no o se okay eye o yere eye den ya me fiefo no so be hawo ti wo ye be ma dia problem ewo papa nti se wo ye be ma na se uda eya manda bebre wa sasesu sanse adiache ya ne pano ye to me sole se oki nkwanya ye be mia ye no ye be mia akukọ nkwan ananse aponchi ye be kwakokumo ananse nantwi nam nantwi no so ye kumu so no wanye bone bia aponchi so ye kumu so ano so wanye bone bia so utino bibisa no ye bema na se wo ya nipa na se wo ti asase wo so wo so bedwene ho se de wo tie saa so na unanti ene bibia wo pese obeye bia no anipa da seni mo pese betako ti wo be mana wo ni beda ho so untino se bi obetumi free baby keke na obetumi aba be hawo otumi ya kwansa eye den ya anipa obenwo enu ande betumi hawo di kwai ben e betumi afa so a anipa obenwo no ohwehwe onyawo opese obedi yare di kan wo ho a enyawo anase opese obese wadwuma onyawo no ni hu hia se ubetu ni ho na mo na ube protect of yi a protect usika a protect uba a protect yeri eno ende mana wakasa no na kupon atu ni shadi frewa da achia yebe kasa oke uye bema wasasishu ke eya na meta kan bibi se bema bibro ho a na mutumi se omu yare ntino omutumi ka se nyami beye enye shi matu na mu bebri watu na mu bebri no enye sha kobi wa dia kobi to aso kobi wa kobi to aso so ntino sebi ena enye se obeyi sika bum ali se ubotum asana obetum ya to anamo no ye nto anamo sa isan se uhu oba se oke ube wale nua for the example enye den ya oba no be fa ukọ ni fie nti ameme na wo ho se oke ubetum ya ni wale oba no oho na umbe di lesi di mawo asana ubetum ya hu se oke oho de eya na eto na ntwi ana se eto aponchi na eto di wale oba ewo ho nti se yama bi ha na se usole ya eno na ebetumi amana ye ya nipa no ye betumi ye dey protect you left to right na ebetumi ya to the one no nti se wo ye be ma na se wo ni sika ye mfa odika nipa ho da e wo yasi sa so na wo ye oba nso na se wa nwale a na chese adipo bia ni ho ebetumi afa ebuo
ade ma wo busua no mu ananse ewa bonti wo yesi nti no Yakupon hihye bibia de to ho no sika ena ye be ma no sika na ye power ya hodin ena oba de ne kunu ena ye ni power ena oni no wo ha asungi betumi ya adwuma nti wo ye oba na sebi be ma to bi mu kosia ananse bibi sta no enhye wo samwa na kese unye oba ki sole na to na mo ana sese no so no beifo no omo ya na kwaya mo fa so e omo kata anipa bebre emu ni suban no so nti se wo betumi asole se o ke betumi ato na mo bia de bibi be ka che se manko nti eto aso sa dia wa kasa no be de be ba be fi asase so to we fa number no tudwa nti se me friend for ni na se me fremo nti wo pese ba asase we so no Yakupon de on bo kwa sole na ba be hu pe haban keke mo anja yo hu na kese bibia be se asa na obetumi ato na mo number na obetumi afre aye mi personal number no e 0244 0244 48 47 0244 48 47 and now say 0244 50 60 32 Sebi we are say your way me a mekasai the kase penfu a mekahu nti say wo ko baby na say wo see susu bi how na sa nipa na wo ko ni ho no anipa no oni sa power na onye bibia ma o na to me ye da ni tabu amban keke obia de to me how obia no me to be ko anipa no ho straight na ma bisha no the entire how adentina o di wechi adentina o se waduma na me ni no be di nkobo e wo sunsun mu no sebi o ni sika korapo a fa madamfo aha ekwan ho ye to me nkasha bebre nti se yare na to me how ana se ajapade na ye wo akasa wo di ana ti se go to na o kan ho atemwe sebi go to die ye bibia ye chedi kesi Yakupon di cheye e wo sase wi nti se wo ye bema na so wo ni museo ke wo ye galamse dia dimisi ye wo kwa betu ya faswa wo betu ya ti na se sika kokoro no wo baby a fa madamfo sebi enye se wo benya afi be ye 70 years 80 years asa na wo betu ya to na mo enye yi ba na mo se togwe na ujina so ai wo bo asifo gold no wo so mo do chefa no breo yes eno na amanfo eyo makono se uja gold no ho achi uja no ho achi no mo do chefa brewo ai amanfo se onye ni brefo yes because me na yanipa ye yi bibisa na ani pukrofo no mu ankasa be yi die omu betunya di mawo mu ankasa na betunya ya mawo because me na mu se na yi mawo na se wa mami bia echire uhia bia utumi mbabio na no kwasem enutina na yi mawo bia ni mfoso ani paro se chichi a enye de enye si Yakupon buadia kwasiada o betumi aba because wakasa uhia sika kakrante no kwasiada na ubana se uba bejibia ubetumi ubutum betumi de kakra aba poni gold no kakra mame yes medasi yo togbe yeso bedasi anwumre wo mna sabo fa kakra so na fa kakra so Oforisuo on se togbe kasembi na ye mede on se mami beta na mebusa se sebe owo be ma ota na chi a hwedru mebi a Ghana ha se ewere ani santomago se dru mebi na so mo hwe wabrabo a wo bo ne obi anta wachi na wo so ni bambo bia yetimi nya wo de ye de wo pe bia papa ya yene ne kase togo aba keke wo sefa na damfo keke on pasisie enu ntinya wo bi nsore se wo kɔ sebe baabi se wo kɔ aduro so kwawo togo aba keke ho enye fasika baji sika enye sika duro ontwa moja ye dry pocket enye dry pocket
one day Osei asisisem o kan asem bi se mutie ne ya wo se baye hawa wo sa abaifo no obeba ho physical ana sunsun obeba ho ababusa sa denti na nipa somasi wo ha na sa e wo na brabom wono obeka se wanyemu a oba na dwuma ato so ye kan no ma bi se ya wankọ baabi a wote fa ko saa ne akwaja eno ma asema ye kan se die nti na beba se japade na nipa ba ko wo se mafa awo baabi office ne na asi titogwe ka sem bi wo se kro bi wa kro bi toa so anu ti ye confirm obi biara entra fa ko ne won hwe wa japade wa japade ba ko di baabi e die nti na sebe ade hye na mfom na sebe enkoa etete aponko so ade ya udi akodi baabi to na makoto go aba keke ho wo bomfa ha ya afija se kwan so bomfa udu ho no ma ufri acha okrom na okwa asotwe na okọ bomfa ahaya ya ne kansa nipa binim se kwa wa dabi bomode kofa na davo keke na kan wasem kire no na sisisem nye hwe no ma yakoso yete ya kasa na sabi yakon hu yintri ti ebesre obi ankoto go aba keke namba no de tu dwa bomode na kon ho na ukwa wasuma sem enko baabia bibia ba jojo 0244 48 47 0244 ana 0244 50 we togbe ahaba kekenima azigbilbo shonkalu kagoka nema eno no odofo esunsum nsɛnko ade a yekotoge ho na enwoma enkonkan kakrede na sentimental din evisa yekokan japade ho asɛm ɛwɔ nkran yetwasuo atradwoso asabire no yababa beduru kumase ankasa na kumase himfa na yekokan japade ho asɛm de chem so hayao nigrishin school abrosano eno na ho aba asem na pania wo si dan onim de oye samanse wol na se wol nka ho amenka japade ho asem dabi fi se sande tumi krata no ho dia na chese enwoma konkan panipa memo akwa aba yo kasa na makasa na ade aba ha wo kwaje wo dan ya kasa we na ade ba ebru mejo so ya fra wo sei ya fra me Owusu Mark ofri he Fred Mankase kese Kwabre South wakosam ne sen ya wodi abeda ye yenti o yo machia adofo ne atiefo a omu ehwe wo Sompa TV anwumre de ye ba ha eye boni kura na mpanifo se yekuram eye Mankase kese edihye ne bretu abusua na opanyini bi a yefra na opanyini anana na yefra na akwasikusi bo adum na oye akwamhiri wo Mankase kase na emre bi atwamu saa opanyini na onimde ni nyansam ne ni nimde mu no oye nhihye ana japade ewo atiasefo asase so ana onwuyem tine ne yire no eye mienu no wadi ka wari bi ajai ne yire no abobodi hwan ne hwan ne yire panyini eye maame ye hiaman Mankase kase ana ne yire a otoso mienu nso ye eno jamfu a ono nso efri yamfo na afia eye 1997 a ye papa yi ana ye nanan eko ne krachi na ena mse na wanko school die na nso no onim de pa nti oye siesie eye will eye na mafo ekasa yi eche ne japade bia bi edema ne yire ne ma ene abusua sedia ese efata nti owu ye ne nso no odi na chi anase di odi na de ye opanyi bia ne efre no Mr. Opoko adwuma adodo na frank kwaku tonto onso free Mankase kase to ono nso beto aso na kasa no ye mu no ajapade ni nchemu no na ekoko eni fie nti odi abusua de ma wo na odi ema nso de ma wo na odi kra afo no mie no bia nso de ma no wo se de real no oye pepepepepe nti opanyi tonto ni bedi na de no eno wachi ana okase efie na odi chemso a
Oma abusia fa odi fa nso ma fa kwa ne ye school no fa kwa ne anti tu bra no akire sie ne ho baabi akoma se fo baabi asem aye kan me pa chomata na school ni din de say immigration okay eho de cham so no sa fie na ye ka ho asem nti o che fie no efa ade ma na busia o mo fa fie no to TV no so o chem di farmer abusia na o di fa nso ma ne yere ene ne ma said the away na ekasa na nti opanyi tontono e ba na o se na me no fa aya hyehyɛ bi da hɔ a ontimi mbusa hyehyɛ no so nti school fo ne nkoso ntrem na hyehyɛ wɔ ne om hyehyɛ no omo ntoa so ampa so opanyi no so toa so etie musa se na hyehyɛ no toa so no edin a wo bɔ se ne yiri pani de otoso mienu ani abusua obi onya ne chefa wa abosɛ no abra no omde da na ma han no na omo masafo ni skani bi pipacho ani no mo sa skani bi so mu nyina san ya apam ese da no ye nto aso abra immigration for no atimu no okay mu to aso ya apam a nti sa skani ba abusua je ne chefa efi say ye dan do ni wom ti ye kan a na o ma che sika se de ese fata enti eno achi no ana sa apanyi tontoyi so afi atwa mu ana on so free mu nti o free mu no free mu na me ametia FM mark ni bedi na ade ti me bedi na ade no ana ye nyina ka se ana yansa anye enkamo mu enti na kire se ano se o na adi ade na kire se obi a obedi ade bia wona hwe abrosa ne so me pacho ano de meka ne se etisa pepepe ona ese ohwe so ema enioma nyina totɔ na akwam se de be ya emfa wontwi ma MC afode na mu cheche enti eno no mu no na ye ne emma opanyine no tontonu ye no last year general 28th general na ye nti ni 30th general na ye satra se ene if you know touch bia be ho nti e be ya ye hwe kwa ye be fa so a sa sika no ye de be kora efie no ma we ya na so nti ye na abusua emma ehia ana nti ase ye adwuma se ana ye mpe obi obetimi ahwe fie so kasa no yam no ne sa immigration for no wom no o mu free ema school foforo sa beje ti sa school no din de say o di immigration na ye adwuma no okay nti sa different person nso ba beje efie no oye ne basa na on fa sika ne ma nti tama ne Mr. Tonto ne ti ase na onguye no wa yemre no school master ne bai ema ye nyina ye hia ema ye ofa panyina na oda professor Opoku Adjuman e ka se sika no odi ache ne nti o hye ne 3 months on to free fee ho din sika na 1 billion sika dada no mo ka se odi sika na ache no nti onyini no manyina mfiri ho ema nti ase ye na adwuma ye hwe no wanjini o man e kopim se Mr. Tonto no wu ya me baadi Mr. Tonto na de na busua ne kabom ene yere ne manom se ene atisaade a ye hwe kwan be fa so afie no papa ne be ni no ma afiri ne de ama han ne asansi si afie no efie no so apa pro enti ye this ahyehyɛ ni gu akwam no nyame se nkan kro ye adwuma ye call red control papa no mfim to red control for my krata e bi ni e ma ye de koteta afie o se papa no enyi ni oma nti papa no ebe yi ni oma enso firi ho obeyi ni oma no eni wachi ana abusua eni wachi tweme na memra sisi awate ye ko dank natural health complex orofo na yenkutu ye yade ase efiri se metaka no afidie so amenya aka ama me ne wanse yade enipa benya waserew atwetwewa na yade kuro ya eno to orofo pachi number 2 dank be ye adwuma wo chena ne da bia wo ye adwuma ahotofie na meka no na ne mra ne omode abonu akuma se monte so ene ahotofie adentia efiri se so ko dank kwa yade bia da de be ko bia no
ensign emma na chi da biara da orofo ye ko dank wo de ono na woni nipa o enu a wo ye no ano de papa orofo ye nko na ye kope dank fight to can be etu ye koko ase ohonam ayo hena dank vino no uyamatim ani koko na betu ase de amawo dank antima s 3D ma de dia betu ase gastro care no ani vita no se o de kambom pa de ne stomach cause no wotu ase ano no dank pro care no usisi yade ni nyina no ekọ ama watumi akonwuma so orofo ahotofie na mekamfo na me amawo city life life hybrid school no patch number 2 no ene no ena ebo ho yenko na yenko dank wo enkotu yade ase 0244017556 0244017556 yanko ahotofie yenkotu yade ase orofo liberty conference na say dru hobiem latini be ka cho say liberiborium freedom na freedom no liberty na ubenya efrisa akasem no na liberty na che no freedom orofo yenko ye ho ate efrisa ye brema ne ye dubuache krupo twedi ampon ade ne ye adwuma wa che na doma chede wo pagya ne nsa ne konue papai na ahoto nyame emadia na etri po asemo eda liberty conference we so say I shall marry. Also be wade. Ebia bia na wade ho ayeden. Duru ba bia afe bosume na obi amfra oda obabesia. Ohoso ofe osiesie ho kama. Orofo konenten tan bia samoni bia no yekote emfiri wanim e liberty conference ya se bema so sa. Duru ba bia man hu a o kaso pomo mu fi kura na adane atwetwe. Ni nyina tuo betwa e 29 June. No e liberty conference of Aropa no sia yenko Jubilee Park. Nyame be nyame na ne maso aye ne ma. Anonti you have to come and be blessed. Also obeware o mahne yedubuache ena se menkanchiro sa was brei na de nyakopon de ache no ono so onfa bi emawo wa bra wonyo kapre onyo sempoa mama Esther ewo eyanwumtuni obabi sana nwom amanyakopon ho asifom de ken same ba ebeba bi sa ena minister Kwame Jedu de nanim onyam wonwumtuom ebeba be mansusun konkron abeye nadwuma eno tiankwai oba awade ho ayoden be ma awade ho ayoden yenko na yenko sra wade emfiri krupo twedi ampon ho ewo liberty conference na se abe herbal clinic Dr. Sompa Dr. Asagro the sickle cells doctor tanos apatapa ho na abe herbal clinic wo orofo yenko ninkotwe yade ase na hoin heart no orofo woni tumitu ase odi bebidru na sickle cells no yade bi ebo ba na chese wuwu ss no nanso nyame dom show abe herbal clinic odi bebidru be kan ama sickle cells nyina ko fibroid nyina utu ase peba yenko mamia bi ho na enwoma enkonkai emfama 0243345392 0243345392 tanos apatapa new site ho na yeko abi herbal clinic ne akotu ya de ase orofo na adwuma ho yeden adwuma ho yeden ne sayonti no stay bright catering services was say wo pema omun betumi aboa na adwuma na ayekama na anu ameka asemi na mso oba ne ho ofe we say ya na ne ho nyefa obia ho ofe unya traditional sisi ho kama wo yo besima enu ti stay bright catering services say o pema ho ofe be dressing nice so ugina aduane ho wo ye aduane ya ne tobeto na ya akono no wo pesafo ni woni wo mu aye adwuma orofo se ewo adwe kwanta kurufum ho a sa street ni so abrozano ne kan wazem no wane wo enti orofo yankwa adwe kwanta stay bright say opesama no enu ti nyabotre fa pen ni paper na tworo ma ne busa ho asem ebeboa pa 0249431845 0249431845 rofo yenko pa adwumanye na prophetess Abigail Santua sa asofo ba we no anwanwade amami we wo ye no nyasem ketwa rofo wo sokoba ampa yo new site yenko na ade bia adane konua da so awadem yesika sem rofo yadwuma sem druba bia tum se yade pese how pa no prophetess Abigail Santua se men kanchro se bra na nyame de ache no kwa obema obi omafo dodo no ase na counseling se o se debi counseling no yenyi sika ne mmom se firi wakomam na aso beyi bibi e de abo nyame adwuma eno kra de wonsi ho kwan wo se obetumi no omaba besum kwasiada no obetumi no omo ababesom anopa non kron ekobo ewia donko na ebrada no counseling no be kan wasem kire no ho na nyame be nyame na ne maso aye ne ma anopa
nonkron awiam donko empa mu no de aba na wieye na wuku ada so no eye wogye som odofo ade bia ha obi ada no yade bia no ko nyempai emfamfiri so anopa nonkron awia du donko na ode aba wieye saa ne fiada so no oye asore kese pa enya asem keto akura yemfre prophetess Abigail Santo wa homa we so 0243 263 899 0243 263 899 Prophetess Abigail Asantoa Sokobai ampa yonu site ho na ma mewa odi ni djuma ewo nyame djuma mu enya asem keto akora panipa yenti o afi wo mutu ho wie ye no nhyehyeye be ne san ba ye yo abra opanyini kwaku tontonu efiri mu no nhyehyeye ko ba se yensa emfafie ni yempe school for anase oma ehwa omba ombe se fie nti yempe nipa foforo emfafie na mu ahan nti nhyehyeye ekrafo edi ebam emanu nsu bam ti form committee say ana ye committee for no yenhwe na yempe obi obeba be fani wo hwe tv ne so ahin fani efie no efie ho efie na wenu ye green na ni mo no so yesa animo no abra na school fo ni wom no ana omu penti animo no de akire no omu ampenti eninti na ye ka se omu se efie no nti ye gie fie ahweso yi nti eno akire kurani emma ani abusua ye form committee na kurani wombi krani yi nipa ni nipa akurafo no yi nipa mu yi omu nipa omu di omu mabai ana abusia nso di omu nipa bai ana ye nyina tenase February 10th say ye pe obi oba be ha fi ana say company February 10th no uchire mu sai 2023 okay ndi ye tenase no ana me building contractor ana ne wo engineer ba konso ewo yemu onso ye busuani ni bi onso ewo building side ho abi on the wa bem ana ni mano emma mienu nso ka ho nti yi sa committee no ene yesi no ene decide a ye be airport for ye be omo me adwo aviation ho ana se omo a company a obetima hold efien for responsible a obeye fie ni yim nti ye hwem ema ye kunya bi inya first one ye ne the times na antitare second and third one ana ye no ya apamti na sata ma mo kanyina no akurafo no mo ne mo ma ene abusua nyina no na mo wante ase apam ya wante ase apam okay ani ye nyina e tu sasa no enti March 10th ani ye nya mind bia o ka se ono so o ye rent houses ni bi or repair no the amount rent and then trans no ma ne lawyer any ye so estimator ye de call ho ba and ye estimate ye be kura no down bibia na ye di gu krata so krata ni nie and ye di gu so ana ye share that say ye nyina be ba be hia ti ye be hia eno na be ma abusia emma hia na ye say papa no teku na asempo na ye de be rent na nti o ye fie ni wi a se mfie mienu achi na obedan ya de ama ye hu se ye teku anaye we simple ye ni hia ye no onene lawyer ka se March ni ka se May ano ombenya ho ame aba nti time ne so me kobo me bokurani maame jemfu a de oba no begina mu no me bo na mane ana me de copy we bi esende no ana adwuma ka se kase kurani no ene ne ma no so no ye call omufie ono kurani de wa film ti ye ko omufie nso kobo ono nso ne ma no nso ayede amane ana me nso me bo mabusiafo nso so amane nti ade abacha me akọ na lawyer no frɛ sɛ onya ho nti gise September mu no ye wo ho ana obi tie na sɛ efie no ho sɛ amanfo ye innovation bi wo ho nti no ye nkonko hwa ade ampa na obo amane na mteto abusuafo adim na me frɛ me yere jamfu anso wo yamfo ono nso me bo na mane ana omutu bofo na ye nyina ye koye ampa ye koto se
anwe agu fie ho a ye innovation bi sa den ndi ye bi se na se ya bo maame ye hiama ba bi di na fra no danso kusi danso oye adwuma wo UMB bank oye wo chima na security wo ho oye papa ne ba tie ba se na danso ne mo bi se be koso dia onzo ye committee nim dia convene be enso ye no na ekọ ye no na etu agina enti se wo be fra chira koye bibi wo a ada na won kan chira ye enso yi inform ye before will ni bi wo no mu obi a wo copy enti wo ma twa fa so mo twa fa wo ne so na wo di tumi asho nsem kwen okay Osei afre say elek kusi danso every kusi danso o te fan from wa onti kro from no way aya oba adwumanka se na wo papa ne ba no papa ne ba ene me ne twetwe komo o prodo horodo kakra ohoro so pa friend no so yade sa na o ka kire me ayama ne pomporo ho wate na nsa ya na me pese me pentem mabu aten na me bonyo ma fasu jasu debi eno ti kwakui ye metumi aye se asem me fa she fridge we kumasi asem ameme me kwa ameme kumasi asem pa ameme we kumasi asem ana minwa kwakulumba nso afreme wo se emfa ntwen okay na ntia ma mitia Ofoso be masada bia meka mesi yakono manu makrom a yenyina kwantia enyi yiprebo nti no yenhwe na etwo no enwuro nsi ne yapae ho danta so de apam no nti no efri se we yekumasi asem de chamso de ya hayi ai de chamso haya we de yen feature ha ya feature haya sa immigration no so school kasi a enipa piwie ho enti yemusa se sa ne ba no ye security go bank no person o chese fie nyina na dia na ya asem se be china kumasi be dane abaye ho china anu ti no producer papa no ka kire ne se china wo mra ye mo ne voice no tietia wate tietia orofo club bia no anu odene bia de yesi anu ane club anwumre se no utumi ebobọ kakra ho dodo no na wanom watumi ada na mpokura no o ansana no ese wonum bi na wadidi na nyoma konkan pa orofo club bia no aponto ane ayiyo no abadi nto no nyina no eye club bia wu last side and small size no utobia ebebo apa uni fiedu ngwatwefo asem koso oba penfo club bia no emfa wasem enkoso bia de enua ene club yampa brukutu no brukutu ebemanso ene brukutu orofo brukutu no anu de no na kakaduro na wom no eye nipam wediem eyie sabia ku sabia nyado brukutu no oba penfo ennom na mmom so owie peso yam kuro ewu akakaduro nti no ubetumi anom kakra orofo brukutu no aponto ne ayiyo no nyina na brukutu agini dimpa 0244620294 0244620294 brukutu and American for nam diamao Food and Drug Authority or the stamp no esisu dimayam se brukutu oni ahim opeso tobi eton na wote so mfa so a eno so ne kwan ewo 0244